ye makwa usofo ibedi mani when you saw them some music Canada to me cause esi ka ho no boy wife fe wo de mo timi keke wo de wa no fe fire ho wo to ye mrade isa ye ma otumia o meyi mu be ye de ya brabo be ye fe ne nupe no ma ya pa be ye bie ye pro hiama ya kwa be papa wo sikanso ni medi hia o okoje si chana wa braye mponyo no amemu oboni esi koto bohini ye hu fi tempo aye se koko ona wo be kasem no ya hye won funu mu ma timemu fu na ye pray dollar bako si di timinto drogo aye de Timinto, 24 classes, so I went to Minko, Kakoye Bedi, so boys was a Timinto. Can you serve in a man more? Kasi, they are who you in a shame, a kume, mama. Radio Papa, Ghana, I just see Obuoba Ofori Amanfo, I don't see question maybe said I don't pay and Sunny they were that into the brown and said Honorable Lawyer Sarah Joseph Warren. Oh, I have oh my goodness. But when you say so call me Mrash feel oh, you're a member of parliament. You were a number of days be so one call parliament ya. You free ho. You impeach you. You impeach you. So what I say? Until you be so say Honorable Sarah Adwa Safo, Dom Kwabenya, member of parliament, or we're here. Because Uncle Parliament, I won't call. You be that's what we're here. I don't pay am for that chinti and come on some fancy so my catch us with that chinti near Brabo quent to move futu. Yes, it's all to see will be to the bafua. And I say, we need futu for out now a punity and I say in Tokyo and Ujinachiri now with here futu no and some ebi. And I don't pay. Yeah, Brabo, that chinti near it was so. With that chinti, I am Babe. Ye be a pro yama ya kwabe. Papa was he council, he made the hell. Oko Jesse Chana wa braye mponyo no amemu oboni esi konto bohini I don't think hashtag no hashtag yentua o yentua 11 yentua 11 ye kotobe kuma nyansa nim yentua 11 no tutubotom fo no mo de ye adwuma nti yentua tutubotom nka wo mo assembly member o pacho heavy ya wo tutubotom but ya me kan ya tutubotom wo mo ya kromfo tutubotom I don't say me ka tutubotom dia ne na ma me nyina ho ana me nchia tutubotom electoral area one more assembly member Honorable Clement Atifa and pay honorable Mejiri se bibia boko de aka cho se ne ukuada enti na no ye wie ya na ne sense wo mu se dwira wo se hio na ye ko we are ready ye kwan no nya wo se ye ka na enye ye kan ya wo se kwada no sua de ye kan no kra che wa so ntia se ye nkrokro na mo ba no sa na mo de ba anyways, my main fat and I would that chintin come on and fan to us on farmer. Would that chinti? If you want to succeed in the year 2022, stay away from serial doubters, and pessimists. Hey, brofo, me breaking it down. Me say. If you want to succeed this year, after 2022, and your papa womb, enshira womb, yes, and you may be nadia si when you swa, o share ni musen yankopon bedroom wabuau na bem, yes, nina possible. But if you want to succeed, stay away from serial doubters and pessimists. I don't know bro for me breaking it down nyabotre what I say yeah wo fufu na no mo ho nkwan o perewo nyabotre me say afie enhira wom animonyam wom he afiwe nyankopon be hira ne ma but saa de ne bebam edan na wo so pese wo sie ne se bebam
yedie no awurade hyehyɛ no sɛ bɛbam akwantuo no sɛ bɛbam awareɛ no sɛ bɛbam awoɔ no sɛ bɛbam adwuma no sɛ bɛbam a sɛ obetumi adi yie wɔ adwuma ni mu a afie yi wo daakye nti deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ twe wo ho fa firi nkurɔfo a ɔmo deɛ biribi anyɛ ye ɔmo yɛ doubting Thomases biribi anyɛ ye yɛfrɛ ɔmo biribi anyɛ ye foɔ ɛno ne yɛ serial doubters adeɛ bia ne bɛsusu ho bia o mfa wei wo bɛkɔ kan yi kura ɔmo bɛka sɛ wo kasa dodo wei wo bɛkɔ kan yi kura ɔmo bɛka sɛ yi dabi me deɛ nyɛ gyae to ba bi tena Ghana for deɛ ɛbɛyɛw hɛ they are serial doubters ɔno adeɛ bia de bɛkɔ n'anim bia whatever case you present before him or her they will doubt it. Stay away from serial doubters. And no one. Ni etosu mienu ɛyɛ pessimist. You guys will be a pessimist. Instead, sanka obeye optimistic. Send ya mi beye die beye yie no. Omo ye from mogo for emogo. Oh masa. Ye ade ya mi ko die nye ampa enye. Eni nti ya wo doubters. Mama nkyira brofo mu nkyira wo. Ya was serial doubters ne de oh Kobi ena me pese ye ne omampani kufuo di nkomo oh wo be koyi kura mu pie fo ne be kyerɛkyerɛ mo ho akyerɛ wo emfa ye nyae na me de ato ho ade akyi ye ne masan ye Kobi ena me pese me ne ono abo akosi akwatwetwe nkomo oh wo be kokan kura ne pie no kura mu awo ne asan de ato ho eno no ye serial doubters onye ni se ne a wo pese wo ye ne bebam oye serial doubter onye ni nti de bia wo ne besusu ade hu bia no abo ato agu afa ye wo pessimist no ono no de ade ye eya ade papa de wonwe bi hu kura da won so da ye kura se ade be ye yie dabi also be dan o ba be pempiadi NDC ni we pempiadi wo abo ayi ofeni sen odan oh masa ono no ye pessimist o se emam ono no ye frɛ no emam enye yie doubt an kra de ne de ne ye kakra me de me nyin ni se be ye yie o ono no de ne kra de ye kakra because osan the condition to whom may but pessimist ne de wono de o se emfon and it is a wo ya de na ade na wo ye no pese ye yie a sa few pese wo di yie a o da chintimi nua ne me ka che wo ne se twe wo ho fa free serial doubters and pessimists enkrofo a ono de me de menyinni ene o mo mutumi si ni pi otumi ka kire wo pen se enye yie sa enkrofo no twe wo ho free wo mo ho na wo betumi adi nkonim wo de be koto no anim se oh ne mpese me ye ni o so me de menyinni se be yie ene wo ho masa enye ye forget it sa enkrofo mi no twe wo ho efiri wo mo ho afi wei na wo bedi yie e wade bi a wo yie mu o da chinti se wo ye ne sa de mame a decisions no be teki wo be din konim abatu ya mabeto no internal elections am be yi MPP ni NDC no obu ho no mo aka kire ne se menua me pese me contest for this position o ka kire na obesre wo sa adan you feel say you don't have the financial muscles na wo de nka sa position na wo pe no we are talking about enkrofo omo awie Legon omo awie Oxford omo awie Cambridge omo akọ school of Massachusetts omo say yes sa enkrofo nka ye hwe animu onyi ni se wo obetumi aye enitimi pa chawo sa enkrofo no a wususu sa adwempo no ho kire omo a omo kasa sa no hwe ho firi won ho na nya kokuduro position bi a pesa wo kɔ na fiwe no nya kokuduro na kɔ na urade bedi nkonim ti nya kokuduro na wo bɔ mpa ye kɔ sa no a bo nse urade yi wo hyebre mu aboafo de ahia wo kwan mu hɔ na nkonimdie ayɛ wo dea o da chinti anopai kakra me ne wo ka no me say if you want to succeed this year, if you want to succeed in life this year, stay away from serial doubters and pessimists. Omo ya mambofo omo bɔ man yamfa omo nchichiri kuro omo de ebegu emu nka de bia nka yentwa adwo saafo no twon firi won ho na nkonimdie be ya wo dia wo da chintie ne saafa ma me Ghana enye maye kania wosin kwada no suade enti wo refi
says to good die no boo you belly fool what they kill you so corruption can and your birthday and until switching to the brighter side of life, a very good friend of course, King K in Zamanin King K. I don't pay we say Utie all the way from Takrady. Hey, King K Umoding. And your birthday, happy birthday going out to you, King K. Live to be 93.3 and beyond. Erademo akoma so ade nyina embre mu famma. So what you say? Yeah, that's it. So say all the way from Takrady. Her radio stations baby. Now uti AHENKAN. I mean sure pa. I've seen the message. God bless you. I don't hear the bunker time was one of the bebremo and then my catcher will say about to two ja style be into ya no and so the amame. So what you say? But in the meantime, when you can for the bunker time was one of family naturally yanto so ewo eho and mo penifo anope machi ya mo pombo for there. I'm not say. Nyame adom so me ho ya. Machine we near you. Ya semo. O dia bra ho na mi ntire. Bra ho na mi ntire say. Dem. Be fa ni sa. Okay. Eye. But ya na wa ben no more. I take asa. Nti sia de you could see where say wo chen ho ko your press conference. Okay. Yeah, so. All right. Yahoo na won so address you ya na. Me ya. Oh, David, me dia yi. Yeah, papa yi. Mr. Obin. Mr. Obin, yeah, Mr. Obin eduju me no. Oh, I see. Yeah, Mr. Obin. I see. And he said yeah, Mr. Obin, Yahoo, and na hwan bi mu. Omo two no a. Hwan? Wa pam bi ama oda. And na wo boni din. Hwan? O si fee clothing. Wo dey fee there. Wa pam bi ama o. Me David. And na fee family. Fee family. Fee say and the palm for na say bi crap o say ukuni Kwame Taylor was one hwan no. Kwame Taylor wey. Ono ne dan so kwa. Ono de ya. Ona oni matade crap am. Pam bi crada. Wa fa ya to no so keke. Taylor na me say dan so keke. Ada ompom bi ma unti na wo bo ne yam sana na. Me hu ni Taylor we. Isa. Ka Kwame Taylor. Na ko pam trousers abran me hu say yes. Oye Taylor. Emembe wo fie na ka wo pempam hye. Na wo ti old education wo no. And that was so the Kwame Taylor. And how they fancy. Onye Taylor. Taylor dey do me Taylor na so. And is friend Kwame. Fa Taylor bia po. Ba jam crofo mra na ya ato ho so. Wo so onya hu aduma. Oh by Yahoo oyade. Oh Yahoo. Oyade. Oyade. Ojujwa kusi style pa. Wa Yahoo. Na bag bi a wa ya bre me no. Hey, osan ye bag. Wa ya bag ye mpabo de ntoma. Hey. E babo anya. And ntoma bag ye Yahoo a ya bre me. Why? You know what sport Messi so? Wa hye o person ye adwuma wa ha kakra na so wi wa ba ha. Oh ya te. And man na so nte. Ko one after the other. Nti man say okay, see my who trend no. Tina ya kwesi. Ana chere ya mu say TSC. So ya ba nu so ache wo pe. Surprise me. It is surprise no buy and in fact me share ne da. Onsusu me. Atade opama me no. E fete body no kama. E ma mu say boy no. Creativity no top. Yeah. Na bag no kura say no wa je bag no. Oh, me say that commercial that share up there be see. Na nka ye nyina ye nhwe. That commercial Friday say that baby see. Me surprise no me bag. Open bag. Emma ye kurukura mo yi. O say Emma bag ye kurukura mo yi. Na say Emma ayi kura wallet o di no betimi aye. Wallet we no. Yahoo. Mayentonka. Odo na wa no ma se no. Ai. Oh, okay. Anamase. Eh, sanya hamba. Anamase. Oh, okay. Je bani krom. Me kai se kusi ni me akofa hoda. But me be ojira kra me hu no.
say Ojina ha mi hu no me I no watch answer district. Yeah, no watch answer. Okay. O say chiro. But Yahoo to me pama dia the friend am ase ton. I was a baby man or down ha. O say I was a baby man or down. Yahoo you good do. Baby man or down ha na fe or the ba omre. Yeah. And one car few no dia do no dia do. Why are they? Oh Yahoo. Sa ayi na opama ayi. I'm friend saying no hands so then dey bia. Ofum pam di ma kusi body for ntade. Unse di dem ba. Oyade. Entina Obuoba ka body no. Na Yahoo. Na who body o. Yo. I do try you good be wa hu. I say Yahoo. Oh, you too much. Okay, Yahoo no obi nim say ye frɛ sunsun bi. Sa. So mo say you for no, mo frɛ no. Ba ko hu. Yeah. Yahoo. Internet. Enkanka for no. Oh, okay. Yahoo. Radio. Odjojo style na wo sha. Say yes. E say wa obi anka nkyere wo. Yeah. Enti wo number bi a wa wo di Yahoo. Send your ye ubi afe wo bi a wo di Yahoo. Oh my goodness. I asemo. Anyways, mo ma ye mo ram na fe ye mfa de ekona movie Rose Minister. And also be I'm saying. So what on can damn shining. They say 11 into no. And pennyphone in a jar. Omukra mind. 11 into Omina, Oma getting in a season. Yes. I want you one by am I for do baby pa. Paper review now. Any more vim. Yeah, the more vim. Yeah, the chassis adwen. Ebusia anapona so abapa won sema aduasa enum 7:35 am. Maakye dwumadie ana wasogu so awutie na kuafra koma studios ne tie na da obo enkrata mo bo so bre na aso. The Chronicle da obo krata no ana ebusia mede eto aso mede chassis mum. Oswafo no enehwe awrekwa chansam so owura Dr. Afri Yakoto yesese no watwetwe investors bi ba watwetwe wom anhwa na 11 na yenti no wahu kwan atwetwe investors no eba so wom beboa agric sector no na engia ne nanso abrane na kasaprako fonso wom ho akere wom oye kasaprako yese allege esamtwo for brofo ba ko akawiase allege onko kana no masem watro allege babra bi agene ndie uzina ga abeka eti allege me so me allege yesi fit 2019 neighbor allege say kasaprako fo hweden tua tax Ghana ha say wono mu atwifam twifam ti ehun sema ebubruja ewo court kratai ede ho nsem aba ene anapay na amenka adehia wo ya ode apiate emi said yesi January ni mu a awrahusem wesi wapiate anyina yanim na asem obi aka nsem aban mu sore mu sim kwa akosi dan sika ba na mu 11 kra na ehunu so bo kwa akosi dan na nkwafo na mo so yesi de na mso asinti duare beba no onue inti de nam ne so a bombo ne to ye apiate adane sese ehwa aye ashes aye jrobe no nianam ne so abombo ne to na denti na monko monko miom ko na monji scam frobo na mate fund enti sese e ka sei oswafo no enehwe nsasensem so onimanyamfo Abdullahi Jenabo odiaba asemu okenya ne se company no na moso a explosion ni si ye no sika ye dia to amtiri so aye abanje from aye $6 million kratai ade won sam aba ene anape na NPA for meche National Petroleum Authority eno mo ne aposifo aye baako say illegal fuel trade bi koso
ye free illegal mine so eko illegal fuel Ghana bibini be ye deni bibini ko bibini ye be ye den na Nyankopon kura bo bibini ebeje de eti yesi MPF wonom ani abre papa Krate ede wonsam aba ene anape na the chronicle ya watadi quotation ba ene we free Luke 8:17 Luke chapter 8 verse 70 ya unya bra kenken bi the chronicle the obo krata no most author newspaper the obo krata banyimfo bi ne mo emfonyi di aba ana wode atudwa we ya Osmani Dagana ana odi ne fonyi edi aba na okire mu se Ghana fo ya ti musu ni pa ya musa mo pa sisi amusu frem na so ile bisi wono o ma nti di aye no ya be ka be so ma se no why we bank for se mo kama kuma to mo yam 1 billion Ghana cedis asusen so e de eba na musu mo de atoto nuoma isi ahu se ya mobo Ghana ye o nti wazu adwumadie adwumadie bi na ene omonam so a omode se sika we eba be so ye na sene oso na ponfonyi eda ha ana wade atudwa kire mu se Maxim company fo awo apieti no meno $6 million edi ato won so se wonum entua na omo emfa toto nyoma se de be ya ye betimi so asa hye apiati kuro no eso asam na jana na mo so ebiem na youth employment agency YEF wonpanyfo so edi atodwa ekire mu se emabunu fa akonya so omo emfa akonya YEF wode abaso na omo so nya nnwuma enye memfa san show dem rifamu trafa akonya se adwuma ni oman mu omo se YEF wode dwuma de bi aba pe wo ye babunu pe fa wo gimu bi na so nam sa akonya no so nya adwuma enso eye kama na ukopiemu awo asen atifi abato mpesua eso mekira asen nof omo mra se badwane onmonyamfo jaachi question na ikoto se ja yemfa nkrata nkoma opani enko samano na nkrata de ko samano oduru won ma duru opani office na se fafri anko wo mati ko ma on bodyguards for wo mati ko kra mo fa konfanko edi ai ma menwene me ho tata me sam na se be gafie kakra me ko tena ho kakra yi mo mama so menweme we kura akasai ezi aga 2 years pe mo da me kasa atete mabrabo enti waso no omantimi anfa nsamanse krata no anfa mo panyini no ede ho ansam so da ya Ghanaian Times etwa ede aba sam ni bi ka ho na most authoritative newspaper wode ebaye ene anopai da informer da obokrata no se wonte ya wo bo munti bie wasum na tie na nsam de wode biaba apieti asam ne company no mo ho amu na mo de asam ne ba mo de once na ne ba fie no wo mo se wo hwa picture ya bo ho ya abusua da informer opa bi na hwa picture de achi wo Facebook AHENKAN933 FM YouTube so kwakwa na da na pay ko ho na be hwe sani akwami asante de ato so da informer wo hwa picture na da hanu makuro na da ne abutu enya kura ye hunu kuro no ni ti ene ne nan ayefuntum fry sa company no amode wo mo fuel so mo de be kwa explode ji boom no yesi ye be twa ma so ntisika na do mo chi so no aban so wonte so na nte so kire no a wan hwe kura na ne bufu a ode bi be ka ho na esoro yesi enkrama ntokwa bi ko so enkrama ni po wo na base nam wo tese we ya phone krama no wow Ghana for them eti minim de oya brofo krama ne de oya bibini krama Ghana man pani dada John Dramani Mahama minim so na ya broni krama no so
before the ano ma fonfon ndura ana ga bi o kire da ko what's on wa fon won't be channel. Oh, okay. Until shopping channel, who's a JDM deal or soon walk. Tigabio Cheda couldn't to honor by a can say Ghana cramming. About this year, come with who no come to a quarter to the pay 11. A chair hand on me a brony cram. Where can dog fight? Oh, whoa. One go so whoa, I said just I say economy no where's Atatia Pansam Brony Craman say Atatia Pansam Ghana ni Craman or no Coco Besuni who know or say Atatia Pansame eti your name 24/7 now I say no one so Dan Boche ena de kokobon semo ko se dambo twene hwe e kan say yes enti no so wo to one e dia na kwa MMDC no so obia hwe no onya adwuma na adwuma no emna da ho what I say oya MC ya DC ya adwuma no onya ne tra emra da ho enti no obia hwe se ne nsantro ya wo actors no wa ho de e wo se ya kan de en kan mo so mu kura bi to obia nyi so professionalism enya adwuma na koka obi no ahyadas me MC me ba aposi for mum bie kwan na me mfam na kai wodi ni pu ene ya chi ne yesese ne ho aba asemi asese maburu no class one resign one be patch one resign into ye MC ya DC ya mo mama dwe ne nya adwuma nyam na be ka dambotwe mo amopani ena this asem way aba na sani accident ekoso hwihwi Ghana ha say na nanu ada yensan wam die si ye enipa mo bona minim se sisi ano say eye bibio edwadifo ma nkwa na sisi ano omoto omo ba bi to ma de we wana ka atwa form so enu nti say no Ghana Police Service de aba say DVL for any National Road Safety Authority for nkabachrim omone aposifo kuoni na nkabachrim no mo hwe na ekwanso jojo ekwanso science na tale ho na red ne obi hu ayinantwi a wose obi hu science wose ha nantwie fa ha nantwie fa ha just obia misinterpret science no she say eye no kra say nya no kra yes ha slow down and only tum shi say DVL fo nya o madwuma and ayi fo so nya o madwuma enti say no yes say munyina mu nkambom miensa 3 na munya adwuma ni ye na akwanhia bebrebe no eso ente da informer we informal na integrity and professionalism ati akoma pa eno enti no enkabeya eni asoye omo na waso omo ade no magu akwan so no mo hwe ama ekwan so kosekose adwumadie na timi ekonanim na eboa ama akwansia ekoso to betwa no omo emfrase enkeka won mo enso eho na enchemu ya nom ana wode eye owura Steven intim emfo tuya ana waje na MPP wonu mo ahusuo no de aguni kom kama na wode ne sache ne time no so ana kire bre no na wose time aso se wonu so obefa MPP tutire ne akunya no edisu ebie eti wode atubia chemu se pe no ba emra se bedwafio no ayebia ho abopai apai se ta ho nti ano ka wo bi na man bibifo won mo kirom ka ilavi ya gitu mu achekora ka mo atua kai ya nke ya beba mo ntia be consult mo enti wasi wono oba pe oba se emra se bedwafie no MPP fo won benyam na se bedwafo dodo na akunya ne bi ho no mo ana wode aba wono enso ahye ho ebo na otu aso ebiema apiati so de ya dika de abada da so for rensase ene fom agudie so omone maxim for se omode eye
etuo bi ato nso se omo hwe no muntua no ye de ka bo munchim e de amount na zifa atevo enso so eye obi a endi se amanyo kono dimu atwantie pa na sam no ka sei maame no ye hwe na oni ho wayera ni dia pepa on count afasa ase hu biem na no ana Ghana man panyini dada John Dramani Mahama aja wono so sign eye na re chechira nsem enso so no wode tudwa kyerem se so re eye zifa atevo wo se na uban di samanyo kono mo te se oba ya santoa na ne edin papa eni ekuo no ba bia ne ni abre no otwitwaje kuo no wo se nya agro na areho na MPA fo no wonom so de atudwa kyerem se omne apolice fo aka bom enkrofo afrango no omutwefa tumase na omuton edie no omaso beyehye pa omoso aso beyehye we eye Ghanaian publisher the Obokrata nimu ensem Yen for the new crusading guide the Obokrata no ento aso ebusuan sem ya bobo so the same thing na wa ha mazim hwanfo company no omo de once na ba fia ene apeti adane abutuo no sika dia to mtiri so na da ha NPA fo so ne aposi fo makaba chiri mu omo se fiwo ye nkofo di hu dwa kwan bone so no omo ebetu su sada ho nsem so eda ha no na John Kuma ene John Dramani Mahama ene ede fe so ha John Dramani Mahama kire se Ghana si ebenya investor mpo no de ne sika bia be sha se ede pa Ghana sika samato ape ya che no ka ne se kokwa ache no ena kwashoko so ache no ntino ene economy ya se anye ye kura John Kuma sentesa wonom e de afe so hanom akrate e de aba ena asianso ekuo bi so akodonate $10,000 ama pieti support fund no ehun sab e da hanom ti ensam na se abrobro so a the new crusading guide na eye the inquisitor da Obokrata no ana mede atwa so mamoi the inquisitor ana economy samusi economy no nyana na mo so na no ma nkoyi a mo wai ko ba eye 11 o eye 11 ma montete ni ama so ai mo expenditure no montete so na afi kura mo tutumnika IMF so ma ye kra na so mo de nkra baaye so mo de mo te ho do mo twen ya ne se jampanfo be fa tetefun bi no ma fra wo mo hello IMF hiamumu o omse mo de mo di mirika tente ebe baaji se wan fere edu omo wi na se no ma nkoye na economy ni nye ya mo mo ntra wo no ma nye se eye ha ni ani mra ye ho so no na afi o ma ne de kosi awowa wo se ko ba ne sa de ne be ha dwene na JB ana dodo na twante wa de frɛ no ani ese enkofo be o ma de se wo MPP ko no eye de wa twɛ na history na wa twɛ gu na ye ma onto so be wo sa no na fono ye to omo so omo ma ne ntwere biem ana yase amanfo bi ani nam asie ye kululu sabi wo mo hyeda ki kan semansem fata na no ani ese afeli o mani awu etwada ho eno ana the inquisitor the Obokrata no so edi mo ensem edi aba ensem bi eka ho ana the inquisitor edi baye Daily Graphic the Obokrata no ana mede to so truth and accuracy every day na busua maxim for way na aba no aye sika edi atom so no ehun sama da ha say ya kratai edi aba yaso omuntua no 18 months within 18 months woman chia eno maso ba ye papa Maxim Ghana Limited ezo matua 1 oze o matua 1 ai na aka 5 18 no so mantua no 18 months ntemu a wo maso ba ye se that the same dey si jaso na Ghana ha say odum jakuo no mekire Ghana National Fire Service for no company da hey wada ha Chief Fire Officer na kasapemu no na ni dini di ajam kope kare sai na mabobo nkruma mikodi nkruma na pe ya se tioza afi nso mikodi bi na mabeye na apapa na samu a wakan o se Julius dabi asia hodie bi alle wa mo pani mekire Ghana National Fire Service for penny ni foni da papa nani afi pa
na semo ka nyina ne se no unsa fire de adanesi adwen de si wo Kumasi a u sa video no eja to ba bi na kaya yofo asa light se oba ya kwa ware no na ya de hu ne o ma ko na kaya yofo so ayi pan ensuo fire service car so ti ho hwini empty enti se no so mbepe kwan a wo from 5 minutes no mu gina ho no mo ya adwuma no bo adwuma na abusua the fire service for aka no gan we ya daily graphic truth and accuracy every day. Na when so as a 7 the republic no republic plus and what some na making and now they are to get stream stage ata balibam boy this year no and now they a watching da ko and so speaker of the presidency also for a year mesa ni faso sa ana omi enu dia bo ani we se economy ne ye we se wo bo anye enye mafeli munka no kure o se dia ho na afeli ye de ma utimi ye utimi ye tobe tie so am dia fe so e the republic president boka tayi enso emu na what you say Ghana education for ana eye JHS wo chechire ni bi wonum ache so ma twena sensen na esanse ayese ye kan say empaso agudie bi akoso e wo ne school fo ni bi ntem enti ya twena so e ho nsem e wo ha bibi ni be de ni na AHENKAN deputy information minister Owura Ofosu Kwache ne mfonyi ada ha ana odi atugya no akirem say sisi abawomi akora wo wai ne abusa say ada abawomi wo ho Jubilee House ko abehu no vice president na tena ye ana so wo ka economy ni munsem bawomi ayira omuzi wa disappear omo hwehwe ni ba bia omu no omo hwehwe no kwana nka ilavi ko abeka bibi kakra wo ho o ma hwehwe papa na akọ no office omu hu papa na ayira ti economic team no isi ahwe bawomi a onka hu biem ana ono enso ede aba na Owura Jachi question ono na awokọ asenofa oyamra sebadwani na papa se na so aye se no fitibra ye to aba ni wie ye no wona ye tata no na ususu ja to wai enye no za monye made na mkwadene me ho ye papa bro cha kwa bi pe Ghana ba monye made na mkomo se me Canada ni azu e krade o mabua ko Canada na ka kope onso se ni manfo enho kirom to obebo am na obebo am me sa asem na ya mo kan ya munja akan o ya MP sa me bedi man pe MP na maboa mo obebo hwan ye obebo anya me sa asem krado bi kan ya ja kan o de bedada ya be protumi ase momentum am na meboa mo bebo hwan o ye nyankopon na champion so da ha no Jesi o mai konko ganam ya ora akwasi ata ni fonyi da ana o se tutu asema me kan yi manu gogoto ya no kan za kwa ganya ya na bia pa line no asema kan sa akra some trouble for trans buri mantem akasa vidie ba akwa wo won ma to di se Power FM won ma branch e ba akọ ne ho aka samtwe ni o ne ho aka sam no kasa so nkoda enadu afiase na poli do and 14 days san se wakoka asem bi a na ni kwase woka e de atia ajajefo bi na ono so ye tena so ho nsam da republic president Bokata no enso emu the daily statesman anamede etwa so MPF asam amoka efa illegal fuel trading ho no yakan abusu yakan o krata ni nyina so de abantia wo se yabobo so a na apiatifo so disihi ya mpanifo atekie ewo sa Maxim Ghana Limited fo ho no ehon sam sa da $6 million omuntua na omo ho ha wo mo sanso omo kra mamuo no omo nhede hunu so sa na mo so bokopa ka beto ye nipa so se de enti gabi o kire da kon so na nani afekire no hu ya wo tutu bia ma
John Dramani Mahame and Charan wants to Joe Wise Joe Wise papa no enka speaker of parliament ni one more odiswo na was sorry abeto abani bia tata no papa no da ha na get ya mona sumu no Why stop? Asemu eti Joe Wise so ono mom pa dia ho se pa se market na ewo highways ho no o se onpekura bo se highway na market omudi dwa ho o se sa dia na nye omunja sa dia ni nyina ekia stop sa dia no a enka accident bebrebe ni sa no manyo market nkete hu na baba ye so no enka be free ho eto no do sa dia ni dia idea no kwa dia on toss our idea the baako crazy. The Daily Statesman the Obokatan. The idea say the founder so some yano so the aba the founder modi ma menyemra the founder so say why credibility I don't want to so when you hear mother bia da no de o hwe nsem no kwase na de sefata no wo de aba wo say World Bank for akacha Ghana for say yanke yakoma tu ayem omudi sika kakra ba beso ye na sene se ya de anim ano no da bia agikodi aben gikodi nkoa ya no abi no bia ba fa bia kodi da bia rada enti World Bank for say anya hwe omba beso ye na sene kakra ena ho asem ode aba Maxim eno enso eye mining company sem no kasai ye de sika botia no eso $6 6 million and ye de ato 13 eso se wonem enhwe na wonem entua se de be ya apiati ye betimi so de ahye kro ni ye sanse na mo wonem so ena to paye no ekoto ye ewo eye ehonom na sanso so ena MPA for enso de atodwa ekire mu se wonem ne eye apolisifo be ka bom na no ma bia wosom de gu akwanso se de be ya wono ma frago no otwifa sumase koton ebie no eto enso betimi atwa owura Dr. Ishmael Aka ono so ye yi no se onko ye twetwefo panyini efama PURC eto ono so se de nani agye wa hanom na wo se ye meso aduru meso ye hiche na aduru meso ye de asi ya azemu yes. Oh boy, yes. Baby, I join the name no. I see. Aha. It's a fair bra. His Excellency the Terminator so. Terminator so kasaye. Asam o kan no. Ena ensem trof ni na on ne kasaye no. Ase utwa baby kakra bi a. Senka wutie enkomo no from na hyase no. Elikosi na wi ya. Anka obehun say asem na okan no was blown out of proportion no kure bi anim so no honorable pa be ka say yemfa toe boot enko ya adwonso ye ne ane also kan sada oh hey so what interview ni nyina wo brofu we dey be brofu I skewed ya be a skewed on Oma de skewed be ma nigga asem na wo kan no say brofu no ma tworo o pese wo kan brofu no ntisa enti kan ya we betimi a enye brofu na me be kan na de hia me say de we brofu ya watwere gu he me ma say me be kan sa brofu no because anu an etie voice ni me hwe de de ha ni de ono so kan ya na o se omo jonso ogbo ndo bia yi ni be ma o so bu all my lord dodo na ma ni gina ha na me ma gina ha enti omu kwabu santo boot no ho asese si a to boot ye ewe ye de be de anu o si akonkofo jonso basa enti no omu wi na hwan ya sai na so ye ho aha wi no so kra ban ka ho bi na ye wi no so de wo kan wan kan ya na akwa number 11 enti omu be fe kwan bi so a sa jonso ne jonso moja no ni nyina tobutu no omu be fe kwan bi so mo bre unse wutu kwan na se ede usa no a unse ema na to nwura mu okwanya okofe ba bia jonso anape wasi mi enti omu be sesa no na omaye no maye no washrooms osa no kana proposal oya ma hwan on say ti ona bo anu pay wasi menye PR man okay oma options ne be se num oma option be se num a wo say
saa bia honom ne betim da police post baako ana betim kra the fire service for alcohol mienu na afi urina no so be shame mienu na aka na meru ye afi urina na de ebrofo oh washroom no no crash still a ebrofo washroom ne de anya Johnson baby a Johnson ni baby a jai na enti wona bo che se ne nwanwa se wo ma options be se num na baako pe ne ye na baako pe ne otimi tu ni se hu na nam dabi na option we so ya pani a wo dwene a option we kwani kwa se bam adenti na o ma sa option we oh dabi o da police for the na why police for be police for be na we hwe ade ni tinti ni tietia ne se e wo so mpani fo nte asese tobu tno ma tum ni nyansa bi anim e wo so mu kokko bie na se sika na mbe ebi o mu de bi be ka ho a mu fa bi nka ho na 11 no mu njai because tobu tno omuntimi fanya bibi papa bia so police ni ko gina wa enya traffic ya na sa beche traffic enti na nyansa be ne wo mu juma be no mu ko die ejanto ba bia wo hye I know fire service gina wa gide enti ni nyansa bia nim so even training na kwa nyansa nim F5 menu me nyansa nim wona 5 na nim se yuri na no kra ba mu eno kra de eye no mfa kra afia nya botre ma me wo fa terminator nya botre se ye be renovate hono nye de ya washroom ai hwe wo kwa parliament asem wa papa ne kana no keka boss se convert oh anya se na no ekeka boss mu se ono ano oh dai on tv fro kra na jai na no keka usu wa asem wo hu ba bi o de hyehye ono to be flow bisa and 2 almost sunshine na bufu what you say the man of family no get na bufu no no mo nhyanye ya bufu why na hye na bufu e anwanwa say yeti ha yedi nkomo yi na ono no susu say tie o enkomo no say wo body a enka bo free enkomo na hyase ekosi na wie hyase nyina anye but enkomo no wa mo na hyase enye but options are the my or the police option by ni ane ya no mfa or the fire service option by e de benti na ya ne na etrend enu kwade enu na chese nyansa bi ya ne de nyansa bianim se mumu ma tutobut mumu mpese traffic besi entinu car ni edru amfam free na sa de ya ne kosi ho a na me ni adwen tikam ni edru na se for de me a Messi from na mako na ka ni si he se ka na betwen mo da bi ka na ebe nya he faji o me parking o be parking o be ko oh we pen for my me honorable me nka se wanka mental sa de na mo ye na nye mo mental agony o ga so mo ka say ya ye ntra na ana ye recording mo mental agony anu aka ebi aka na emom no adwenkyere na me kire o se manka o asam no ko ri on ka se wanka oh I say it was a conversation, it was an interview I had with a journalist. So anya ni baba ko we gina ha ayufo gina ha we fo media houses was making proposals and suggestions, and everybody is entitled to make opinions, sentiments, proposals. Hey, wunya ni pap kako road minister nya ni pap kako I just all kind ya ne na enya ne pen na o ka say omfan shutting it down. She say ya budget. Na ya approve ye. It's a part of na the chin ma take action. It's a part of budget not from the top. So what I say. It no is just a policy implementer. No nya ben si anam. Okay, yan kan wo hwia ko ko me ba. Onya road minister. Or your road minister. Enti then I just on onya top wo for ni bi. Or you're part of the cabinet meeting. No one can read why mo. Cabinet meeting enya ono nko a. One can I suggest to. O say we. And I make say enya ono nko a. Enti na je say enya ono nko an ayade am so ma planning what ho. Ono so o ta to bomb pa. Sa. O ta to bomb. Terminator. O ta to bomb na hwe obuo. Sa adwin we nyansa bia ni ma te say 11 no. Sa adwin we ni 11 susu enyansa bia ni. Dear here.
ano anya adwuma urina no o da bia no de anya adwuma akwa agede o ye mogu keke etisi a tobutu no so esi se ya esi ho omo hwa kwan be fa so mbe yi afi ho na afi kwan mu ada ho aha ne omo yi mfiri ho ni amekra me tie ne se hu se sisi a 11 de omo ya bia emfa eti me te so mo sign de tobutu no ba bi mu omo fambra anu ngwase akwa aba ya be jemo ti mu de mo fambra ye betua se to no kra no eti no mo kra Awurade me se ya beni foi pan ti to mo dwe ya ho de no omo da ya omo da yi so omo da ele no mo nyune ya ho omo da na ene ejai me na me senka me betutu wo ya je atutu ama me ya se bia ni mo bo ya ma free o ti anu me se ya nwene ya te omo ndwe ba ko free education ohene ya ne sore ko ya wodi ba dia ya ne sore ko free ya yehu water bill ya yehu ni pentimi ntua na wo ba dia be ka je say free Akufo-Addo president his excellence Nana Danko Akufo-Addo papa no ebia no wabre on one person no yes nti mo mane nko break kakra ba say nti na we na kura ka say wo ba one time da bi o wayi ya na musifo so ati ase omo nyina so so aye yi o omo nyina abonko omo nyina aye yi omo abonko papa ye se omo hyase na ye tufo se pani ofi a eye enti amamuo no e wo se nka omo de fra simple fan kwakra kakra no mafa rantie ne maba wa no aya se opon kroma mu se na kom bebre wom kakra rantie de omo wo mu aye dan ya omo betwi edi but eye but we mu no 3 minutes no wada si edi nkoma ba shadanu bi ayi ba papa so se money for na no ada papa bi e ba odan ha yes wo se ya no wada Kwame Asantuma ya de who say you Kwame Asantuma man na so say oh ma say yi speaker of parliament ya sebo papa we Vigina manimu a yes papa bi obo na no ada ye yes yes papa bi o de ne bag si wa no ada obeda ade na ayemre abo asem ne say you can't beat nature. Yes. The nature say wanyi. Enti emfa woni si yetutu sen. Minimum obi aye tutu. Obi was me ya kokoro. And you understand abadwuma no yan konkon retire. Da kura. Enti say yetutu sen ye bo wo mpane ye de battery hye woto ama wire active ni nyina wanyi. Enti wotena simpe du be da mpe du. Ade enti na so be do 60 years I was retire. I so home. Ade enti am person do that explanation no. So when you 60 years the wanyi. But 60 years onti nya active. No dia afia den ya sisa. Enti mi ba anwa kwata wanya obenya ba ya he. Terminator kwa se ne ho odin ka. Asa no pe wo Terminator so dodo. Da bi as wanyi dodo. Wo no na nyini. Anwa kwata wanyi. That's security man. Kanda pa. Omo nyina agogo. Ni o twa 360. Omo nyina agogo. Yeah. I was say omo ye no mo kofie. Me de ayi anwa kwata wanyi dodo. I was say omo ye no mo kofie. Ono na nyini. Na so on sesam na ba pe na on sesam on akasa no ho sa no ho amafo so no akasa kro sa no ho ya o de na sesam no ho kro on sesam ministers because they say 78 oh why nana do onye ne ho na efe na 18 years march mu obenya 70 ne ho na efe sika masa ne ho so ofe oh ya mansa nana jira so nana krokro kama nana de ho ofe ote bro ne bro fo ne kran so kran na ma ne ho aye den mo sa ene mo ne tie so backup no ya come on tie amemu a enti e mo bo
It is a castle. Obey your yamai. But just have voice, you have mamma mobile. We know. Because a will be tired and says, I'm going for you to a down. No, I'll bet you up upper when you that boys or town. Boys, I had cado. And I hope it's so be as a man. Was only the young guy. I was on the Etiska, some could be Sano. I am past what is the gas. The Sicano or Moteso, let me say, yes. I didn't almost see a poo and poo 11 the empty. So I'm on my almost stingy. So cried the end, Juma. My almost stingy. I'm going to D. I mean, I must say, I'll have the beer corner. Nanado on your reshuffle. I'm penny. How many president? Bubodi. I'm quarter first. Oh, that's it. I didn't prepare. Anya no a. Enti won to two bomb dodo. O se so man kam nya di 11 na go that about do ba. Mo nya ne share yin sa. Maame no. Maame na ya kwa sheshe. Maame ke. Ya kwa sheshe ni. So na timi no. Maame ke. Enti awon akwata do mo mpe no ansem kan. Okay. Eyin so mo mpe no ansem kan. Me jamani ma. So mo nya. Okay. My uncle man. Ya kwa obo ya kwa. Say yankomo twetwe no ase ye ni David Agbado. De ko twetwe nkomo ye customer for the ma concern drivers association. Ye David o ti yanka. AHENKAN FM suni ya mo achi amwa kwa ba mpo mako. Me mpo de boko mi tia AHENKAN FM ekefo nyina no pai. Ye da se bebre na ye nya ne ntie se modi proposals bi akwa aban ni mu kire se lorry fare no ebetimi anka aban ni me antum san se mo hwe mo calculation na se ne fuel adechi bi aye tum bum no a mo behia antumu kakra sa ne tie. Me nua aye sa ne tie. But the woman ya proposal ankoto aban ni. Je ewo mu nyina ne se ye niema fititi nyina ye. Won se lorry fare enye petrol nko a na ma ye to lorry fare mu. Eye niema bi mu na ye ka sie ni be sentia. Edru me bi kura etimi kodu. Eno ne ye ka sie ni na ya hwe de ye de to fare mu ana ya hwe hamu bu pain dudu a ye de to so ayeyi. We know yen adraba for free last year October and I stress said they to asentwade mu a ebema ye djuma no say dia asia boko no kra dia afi dia begin in kra enunti ye tro koma aban se eto bi no da pango so onyi nkriso na aban amfa anhu kotokuo nim amfa kura na nchim enunti ekoye bi ti bata ban sheye bo obema goela ti so ade chinye no kura na goela ti 15% odi efri so ade sachi bi na goela ba bon tin se dey aban hye no na e dey regulation e ho nsem de dubruja enti ye ka sansem nyina kusiye na sike ya hwe bebi a friend ne ko ana bebi a niema e ko sisi no e yanka ye ho amba bon tin tem ambeto lorry frame a ebeye yi enti minister say eda ya wada e twem yi no ena yen asenkafo ko ye ko hie mu se ye fe e ba bonte no quickly and of tons afrayen yansu yenim se de enti otons afrayen enti no ye trokata de command aso ye se onhwe niema weni akosoro government charges akosoro by 15%, inflation akosoro president spare parts bo akosoro fuel akosoro niema ye de kura acheni nyina ayede akosoro with hamu ebi 70%, ebi 75%, ebi 77%, ebi almost 95%. Yes, you can't see any man see you know. 42.1%. But yen AHENKAFO ko ye drain Ghana ho ye hu say dey di. Say ka say 42.2% in na ba bon tia. Be ma Ghana aye sisi pa ye nti no. Yen decide say ye be wevu your president 12%, 12.1% increase so. And ye wevu that 4.1 increase so.
and I actually the comma by the own king kind, no shit, the entire year arrive at 30%. One NBC, Emra Yakoshia buying. A buying an minister, Yako minister honor, or says on notice the Biasa say, Yadi Aba. No, one friend secretary, no more form character by no. Nay, they are more on the 5th, your friend says Friday, that's a day after our meeting. Your meeting no Thursday. Now, this year Friday, no, and on Monday, your friends say later no come out. Koye twima me twin say sanka ebeye hu na ye kan ya na ntia say edwuma se dey ye o se o ye sa de ye bo apayo na o ye o pese wo ma ye edwuma ana ye seti form emre bi ni wo say ye beto lorry pay mo ye mba wo no mo nti ye sori akoto ye lorry pay ho na ye friends abuto ye ba ya o mo de kasa kakra ba mu a ye ti atie ani nti ye tu share that say eda ye wada eda ye ni ye tina ye wada e ba ya the better for him near the final date about now. You start to say, 30%. It is all desire. Let the call you. Okay, and this I would sign AC percentage, and so I was saying 30%. 30%. 30%. Okay, all right. We no eba mo be share that to mo calculations na because you say Ghana had here your problems kakra. De bia mo beto lorry fe emu percentage ne kwan ye befa so aye bedane e de akọ sika no mu no mo afa to mo so say brand so be chirichiri mu sa on mimi ya fatu ya ho so say de estimate for consultant e ma ne call ye market survey ne ba ye yankasa ye hwe ya clash bi wo so no saa na me ne wo ka say ye trustees o ma cha say ahihye ni nyina ato ho eno ane say ye be ka say now you have speculate ama all the branches local you be said you be call regional secretariat now at this meeting ako branches ako local now ako all the various sectors again say what say for now for who now okay inti yenimu say before any increment bi abeba no mo be consulting penifo kakra Ministry of Transport eka ho ebi owura asiama we ya we nia ekoso nyina on the office na me catch you say you call ya drama bi ko si wo ho no ono no ni two deputies ni na wo hobi and an secretary ni wo ho none of them and acknowledge say o mo receive a letter of that and o ma go through but that very day your office wa e ho be ye kasa say ye ni o mo ni nkonya ti ye dia say ye be ba kire o mo because ye ti a say abata ye kan of prema Ghana for nyina tie ne ebi nie o say abuso for any oil marketing companies no almost share asoye bebre ate oil marketing companies energy sector ate meboa so na abuso kan for Minister of Trade ate meboa the abuso kan for almost spare parts boa almost the trade minister answer omatu na the answer is no na adentina ye in the end ye talk nyama wo do two quarters because ye talk spare parts our Minister of Trade ase yes I talk fuel our Minister of Energy ase inti adentina yen kwa ya de ende this is the commercial transport minister answer ase emre bi ni wosa enkane no kwesi botwe time ene yewura rolling time omo subsidize fuel eno kura no me metimi aka say enye subsidize because yen enchirimba ya mene wo ka say yen na abetua sa aka no a legacy debt ada ho a ya betua nti by then no subsidize fuel no that time no mutimi ka say oh petrol buo no a motor no say no na ka say no say motor no be ya so mo asen say nti no e betre mo e buo no mo ji a mo hwe na mo nje ni say and no that time no na negotiation was so basically I mean wo kaya ye wo capital market ya me kwa kotono ye me toni ye nti na me tani wo nsusu ye di enti we cut across all groupings no on we cut across all the groupings many who can say 16 transport unions and 16 commercial transport operators and akabum aye coalition no yen so ni minister no e negotiate the 16 unions no any minister no negotiate and sana sa nyama yina e koso I see
enti yen twen na se de woka se yawoda nso de ewo ahayi a wo kyene nyame ya adom a na yen hwe de beba bonten nti se yawoda no mukokohia no na mobeko determine when mode increment ne de ba on yawoda ne de yekohia wie pe ebia ne Friday na yebeye press conference na Monday ya Saturday say de ye ewo ye various sectors. Okay. You better see bibia ni enso a ye besan ba na ya beginchiremu kakra. Nenia me da say. Yene customer for the ma concerned drivers union Ira David Agwado ena ekotwetwe enkomo no 23 minutes after 8 a.m. me pacho aha eya henkan 93.3 FM for adwenche fabra na yenkenkan ne kama emfa ema 0594841044 0594841044 what the bar ye bekenkan ne kama edi amount na yetumi akoyen anim unsa medika aka kire wo se ukọ omayimra hye bedwafia honorable member baako edi madome kwa benya honorable Sarah Adwasafo yeso wonko parliament NPP fo ni susu se waheda pa na wode tete NPP aban no enu nti empanifo hwe na omunye bibi mfa mfiri ho emfa ho mfa ehwe kwan obefa so omde saa asem no edi besi eyie. But the question I yebisa ne say, is it that leadership in parliament, and in this case, I'm talking about majority leadership, na so weak. Ama edwuma was so mo ye muntimi nya na, because what I know is say and you kakra yesuane what we've observed so far, and say parliament nyuma die no ye won hyehyeye obi antumi nsore prekope na onye ne wope. It has to go through processes. And to say obi take decision say obetena fie onko parliament ya. Not to say wo morty. And as we speak, Honorable Sarah Adwasafo Minister for Gender, Children and Social Protection. And also so yes wonko ye adwuma. So ati fie, so ati Ghana ha, so we tu kwan free Ghana ha. Ye ni me where about. Parliament in Shayane Ghana mra and so kire say for a number of days bi ye toaba edema member of parliament bi now anko parliament ya I was say ye trigger a certain article of the constitution na ye di impeach no and for how long any betena se ayenhwe han ama ne yekoso no atumi akoso ma mensan kwa homa no so biem na ye ne tepate agbleze enkotwetwe nkomo ye president edema National Association of Farmers and Fishermen enkotwetwe nkomo na ne oti yenkan no pay yamo ache AHENKAN FM so umpomboko ije so boko mo so umpomboko de nyame adom yenso ye ho ye papa okay enti yenso yensa aka mo issues a ma raise kire se enam politics nti akuyafo ene mo amokopo so yeyi mu ama adenti na wo ka sa asemi an say no me gina akonya so edichia ekuafo ewo Ghana memu nyina na yeki amaye kasa no eni say government entity government bomba ya no na ekuafo eni afarefo yeni omo ihia yesevu wo board bebre so eni yi yenso na duma bebre wo ho a yedi hye yensa primary school eni ne kika ka ho so omo ba ya no yeni omo koshia na asema omo kan eni say minister agric minister ema yeti ase say wo mu ni ntimi nye adwuma na wo mbe form wo association foforo na ono won aye adwuma e bo no na de tia sa na tie yen board a yesevu wo so ebre wo magi free and sem e ama on crofo no nti ye hwe we no so a ye ho say wo mo bes wo mu ye adwuma wo ma yen efrim na de tie no Just board no a omo ayi mu afiri mu no na ama e habo no ya eno so hayen nanso eduma potin a 1992 na no constitutional mandated association yen ye gina ho edima ekuafo ni afarefo ewo omayemo ha na se aban bi ba no ye se eduma bi ese ye di no o mayen kwan emiye ya
ɛsɛ sɛ constitution na yɛhyɛ mu no na baso bɛn ɛna ɛwɔ so nti yɛ ha yɛ no wɔn pɛ sɛ wɔn gu association no wɔn mmerɛ ko a ɛnsɛ sɛ ɛba saa ɛno no yɛ haw. Yɛnum sɛ ansa na obi abɛtu agyina bi anaa obɛsi agyina bi no ɔwɔ botaeɛ bi ɔmo aka akyerɛ mo die nti a deɛ mo de mo ani ebuo no ɛkɔ so. Bɛyɛ 2008 no mu no yɛn first 2000 no mu yɛn first president a na ɔte so no yɛti sɛ yɛ so ɔkɔyɛ announcement bi sɛ yɛn vote ma NDC na ɛsono biara yɛ party a ɔwɔ mu nti sɛ ɔno kɔgyina ho na ɔkɔka sɛ yɛn vote ma NDC a na ɛno nkyerɛ sɛ party no association no ɛyɛ NDC dia saa so na 2008 to 2012 nea ɔbɛtena so no ɔno nso na ɔyɛ NPP ni ɔno nso kɔgyina platform so ɛkɔkan sɛ yɛn vote ma NPP na kyerɛ sɛ ɛno nti no ɛsɛ wɔn yi yɛn efiri mu sɛ association no ɛsɛ sɛ wɔn yɛn ɛyɛ adwuma anaa ne sisi a me gyina hɔ yi nim sɛ gyina hɔ de ma akuafoɔ ne akwarefoɔ ɛwɔ Ghana man mu nyinaa nti ne mfa m'ani nkɔkyerɛ party baako bi sɛ wei na medi akyire anaasɛ wei na medi akyire no na sɛ biribi ɛba saa koraa ɛsɛ wɔn hwɛ the welfare of the farmers first so ɔbaakofoɔ asɛm a ɔkɔgyina platform so ɛka yɛ ne nti no yɛsɛ yɛgu association no. I see. Na efiri bra the alleged neglect a woka ho asɛm no akɔso no mo benefit nneɛma ɛwɔ sɛ ba mo nkyɛn ɔmo mfa ma mo bie mu ɔn. Dabi ɔmo fa ma yɛn premise fo a yɛsɛ wɔ so ɛde nneɛma bebree ɛsɛ sɛ ba yɛn nkyɛn ɔmo mfa ma yɛn. Government no ɔsɔ ɔno a bɛyɛ nneɛma. I see. Nti question a mi bisa ne sɛ ɛwɔ sɛ nka yɛ ma mo afarefoɔ no wɔ mu no ɛwɔ sɛ yɛ ma binom outboard motors ɛwɔ sɛ yɛ ma binom premix fuel ne na ɛka ho mi bisa sɛ ɛno na ɛba. ɛno no sisi a government nankasa na agye a wɔyɛ adwuma. Nti ɛyɛ ɛba mo nkyɛn. Ɛba ɛma yɛn nkyɛn. Ɛno no wɔn de kɔma akuafoɔ no direct na akuafoɔ no nso a wɔn de ma wɔn no ɛnyɛ wɔn nyinaa wɔn sɛ sisi a no akɔyɛ partisan nti wɔn yɛn nimu a yɛn paase. Sɛnea ɛsitie no. Eti masɛm a mebisa no sɛ kane no nanka mo ka board no ho nti nka bibiɛ ɛkɔ so bia mo de mo ani di akyire mu hunu. But say mo nka ho biem yayi mo afiri mu. Eti yayi mo afiri board no so de asi nkyɛn no. Mebisa sɛ mo members no outboard motors ne premix fuel ɛwɔ sɛ yɛde ma afarefoɔ no wɔn mo nsa ka akuafoɔ no nso fertilizer ne kuayɔ ho akadeɛ bi ɛwɔ sɛ yɛde ma wɔn no wɔn nso saka members no na meka. Uyo deɛ ɛsɛ sɛ yɛde ma wɔn no yɛmfa ma wɔn saa ɔho kɔyɛ sɛ politics sisi sɛ nneɛma no ba a wɔn mo ɛkɔ akɔka wɔn nsa ɛwɔ constituency no wɔn nipa a wɔn nim wɔn no ɛna wɔde ma wɔn. Na kyerɛ sɛ ɛba but ususu sɛ wɔn de yɛ politics. Na dodoɔ nso a ɛsɛ sɛ ɛba no ɛma no saa. Na kane na mo de da board no so na sɛ na mo yɛ no. Okay, sɛ nneɛma no ba a wɔn frɛ mpanyinfoɔ no yɛ kɔhyia efiri 92 a wɔn ti association no wɔn frɛ ɛma mpanyinfoɔ no wɔn ne agric minister ɛkɔhyia na yɛn nim yɛn kuafoɔ no wɔn akyerɛ ɛsɛ wei kɔ ha nso efiri ɛnu akyi no esi ya no aban nankasa minister no ɔtena ase. No, no, decide say, okay, over win, come away, or fa yɛn ka ho. Nti yɛn so yɛ wɔ grounds a yɛ nim sɛ ahana weiwo a sɛ yɛde nneɛma ɛkɔ hɔ. Nso ɛma yɛn nkyɛn. Wɔn fa yɛn ka ho koraa meeting bi ni hɔ a wɔn koraa frɛ yɛn ɛwɔ mu. Na sɛ wakɔyɛ panyin a wo ne mpanimfoɔ yɛ anante a kakra deɛ na mmɛgye adi sɛ wo ne wɔn wɔ a certain rapport. Wajina no so ebisa wo mo nso so die nti o matu ana mo bisa. Yeah, any thing na yɛkɔ minister hɔ, a great minister hɔ, also free. Honorable also free. Say yɛne wɔn bɛ bihia na afei nneɛma a ɛha yɛ no ɛsɛ yɛn nso yɛde tu wɔn anim na mo wɔn aka sɛ saa yɛ association ne deɛ wɔn ne yɛn ɛnyɛ adwuma na wɔn ankasa ɛfɔm wɔn association na wɔn ayɛ adwuma nti nipa na aka kyerɛ sɛ
o association no onu ye dwuma no onu ko hia kra o be den wa frɛ so onu bi bi na eno na obi kra send message sɛ me misa wo sɛ yayi ma fi board so na ne akuafo ni hia ye de ma wo mo de a ɛne sɛ ne wo sɛ mo pam ba bi tina kadi ada nti ye pam ba bi tina ɛni akuafo ni nti na yen ye wo ho sɛ enye atiatiamo a yɛtiam na yɛkɔ radio stations yɛkɔ kasa wɔ ho ɛne yɛyi a anti ɛbɛyɛ na nneɛma no akɔ akuafo no hɔ ohu akuafo no nso yɛwɔ mu nyinaa ɛna ɛnya ɛna meka sɛ akɔyɛ politics fia ohu akɔyɛ politics enti sesei wada roma ɛdeɛ bɛn na mobɛyɛ well sesei deɛ yɛne akuafo no na ɛbɛhyia so ɛfisɛ sesia no yɛho sɛ ban no ɔne yɛn ɛnyɛ adwuma a yɛn association no yɛn na ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛnyiri yɛn ho na yɛn ho nea yɛbɛtumi ayɛ ɛde ama yɛn akuafo no ɛsɛ yɛmfa yɛne ntu aban so bio na mmom no asa no association no ɛsɛ yɛn nso yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛma association no anyini sɛ sɛnea DPRT ne yɛkeka ka ho ɛyɛ no yɛma association no nyini a yɛn nso yɛbɛhu nea yɛbɛtumi ayɛ ama yɛn akuafo no okay all right nene ma yɛna se bibia ni nso yɛbɛsan ba na yɛbɛgye nkyerɛ mu na ɛm sɛ hello nana yɛtie o ɛm sɛ na yɛka wei nso ho asɛm ɛyɛ levy bi a awɔpɛ soɔ nkyɛn na ɛno nso no ɛne yɛka sɛ yɛn akuafo no ne ho nim ɛfisɛ sɛ saa levy no akuafo yɛgye to mu a ɛbɛha yɛn yie bɛha adwen ɛfisɛ obi a yɛni a ɔno ɔte akura baabi na ɔde sika ɛma ne ba sɛ ɔnkɔtua school fees ɛwɔ kurom na sika no bɛba no ɛsɛ ɔsan tua biribi adi ka ho ɛnim sɛ akuafo nso yɛni sika so sɛ wohwɛ the poorest people in this country a yɛyɛ akuafoɔ na ɔwi school fees bɛma no ɔba na akɔyɛ sɛ ɔsan tua ɛho levy no ɛyɛ ade a ɛboro yɛn so nti saa yi no deɛ yɛn ho nim okay yate yɛda ase paa enti abusua yɛne ɔpani a wɔno ɛna ɔyɛ national president de ma farmers and fishermen ɔmo ɛnka bɔ mu kuo no nene tepete agbleze ɛna ɛkɔtwetwe ɛnkɔmɔ no alright so some 36 minutes after 8 a.m. ɛna yɛwukuada ɛne nti yɛpɔn pɛ yɛkɔbɔ mpaeɛ ɛwɔ Good Shepherd and Believers Church ɛyɛ no ahyia wɔ hɔ yɛn nyinaa yɛkɔbɔ mpaeɛ nkɔdi mpaeɛ no anom mpaeɛ no a yɛbɛba no ne yɛayɛ pintin yɛamen mpaeɛ no ada roma ɛne nti yɛ no wahyɛ no nso ɛne yɛwukuada yɛnhyia wɔ hɔ mepatɔ yɛgu so a yɛdi nkɔmmɔde afa parliament maame Sarah Adwo Asafo mekane no ɔyɛ me MP tama na mete kwabenya no na ɔyɛ me MP Adwo Asafo bɛnyina yɛni hunu no saa brɛ no ɔyɛ tia ɛnɛ wɔne Adwo Asafo gyina hɔ no mo a wɔn hwɛ abɛka so na awo bɛ 3 times sika na ɔmo kyerɛ sɛ Adwo Asafo play tactics ɛwɔ parliament or sabotage aban ade no sabotage aban ɔmo so wɔn kɔ parliament ɛna me so mete ha na me ne mpanimfo bi ne yɛ adwendwen ho ne yɛ sɛ saa Adwo ankɔ parliament deɛ a ɛne na majority leadership no ɛwɔ ɔman yi mmra hye bedwa fie hɔ no wɔn nso tie wu wɔn tie wu de kyerɛ sɛ Adwo Asafo yɛ obi a ɔdɔ MPP efiri ne nkwala abrem enti ɛdeɛ bɛn ne si sɛkyerɛ gyamase ama tumpan anna monkonko bisa so ate ase mpani sa ate bisa ne agorɔ no monkyerɛ ne trans no mumisam senti a wopɛ sɛ mokɔ pass E11 mutimi boaboa MPs ni nyinaa no MP 136 na ɛwɔ sɛ nka Adwo akɔkɔ ka ho na nka wɔn so Adwo aso ɔmma nnɛ ɔmma kyena abi na ata na wa ata na abi na wa enti nka mumisa Adwo a aden mo di Adwo ani nti ɔno so deɛ ɔde bɛyɛ mo no bɛhwɛ maso mo leadership no so yɛ mmerɛ nti betumi anka mo nsesam majority leader anka mo nsesa no wakyɛ
yɛsi sɛ nsuo kyɛre toa mu eyihwa mo nsesa no ɛnte saa deɛ asɛm kurakura mu anie na E11 no kora deɛ nyame na atwɔɔlɛ E11 no ɛma so nnɛ ɛma so kyena KT Hamon ɛkaeɛ read my lips ɛma so nnɛ ɛma so kyena because E11 no ɛtwitwere hɔ no nyansa ni E11 no mu ɛbrɛ no so abɛteme nka na mɛkyerɛ mu deɛ nti a mesi E11 nyansa ni mu ɔpani adeɛ naka so enti E11 no maka kyerɛ mu sɛ nyansa ni mu maka mɛkɔ so aka ne de biara because ɔman a yɛyɛ serious ɔman a yɛni abere ɔman a yɛpɛ sɛ yɛma obiara ho tɔ no a ɛnyɛ E11 a yɛ estimating 6.7 billion Ghana cedis no ɛno kora mpo ɛnyɛ bosomi bia o ɛyɛ afe annually ɛno na yɛni di akyire meanwhile auditor general ne report wɔde baayɛ ɔse 52.5 billion Ghana cedis 52.5 billion Ghana cedis ya transfer ɛde akogu unknown source Ghana Commercial Bank kɔhɔkɔhɛ ɛno no deɛ aban ne nhunu ɛho hia ne nyansa ɛwɔ mu sɛ 52.5 billion Ghana cedis ya auditor general ɛde report ɛde aba a wɔka sɛ saa sika no ya transfer de akogu unknown source o tom yɛde akogum ya transfer de afiri Ghana Commercial Bank ɛde akogu unknown sources unknown bank account mu ɛne ya transfer de agu special prosecutor ne nam kuro mu ɛho hia no na emom o no yɛte sɛ wano yɛ ayɛden wɔ aban no so a yɛse moma national security mienu nkonko hunahuna no nsɛm hunu ɛna mode te Ghana ha nanka saa nsɛm hunu bɛkɔ so a nanka ɛnyɛ someone who has touted himself to be the human rights lawyer under his stewardship and your witnesses and simple thing. Common sense is not common to common people now. And you think about it, you don't get it. To say, oh, you don't want to say, oh, Tiasia, so I won't say, Bium, over command to 52.5 billion Ghana cedis. And Crofua, Auditor General, and they buy you. Auditor General, and now we are a corruption. Auditor General's report 2020. Auditor General's report were about one thing so. And also so 12 billion Ghana cedis. And you say due to corrupt practices. Katache sepre kan we nyim fama we kuntuna say gedie and sa nyoma fino 12 billion Ghana cedis. And also so corruption Aira 52.5 billion Ghana cedis. Commercial Bank ya transfer the kugu unknown sources. And Auditor General dia beto abontie will be a can be. And no finance minister who the wisdom in it said they will pursue this case. And one nam Ghana Newton and Nata so assemble ya see E-levy 6.7 billion Ghana cedis. And only a person ya jitum na ya jeje na fibia. Na your maya ye serious adwene ya dwuma Ghana ha no mo a. Would you pursue non-entity thing like that? Something that carries no sense. You are pursuing it. Yekoka say you will account for the 6.7 billion. Enti anya bia mi bisa na te se sika ya jeje ne Ghana ha bebrebe no. Emu bie ne ho no mo a sincerely mo accounted dem ayen. Why are you so bent on this E-levy? Ade de ba de. E-levy no. What is it? And I just say because of the E-levy no and penifo no more Ghana ha no on person ka say si akra de nyansan ani nimdie nu mutirimu biem apart from E-levy no. Omaibia dwells heavily on three things. When we talk about finances, Omaibia dwelling on three things. We have the multilateral financing, we have the bilateral financing, we have the private financing. Ni nyina ma se moto, ma di sika dia se no ho. And ntine multilateral financing, we are lacking there. Bilateral financing, we have a problem there. Private financing crowd ya tonsuom. And it is say or might be a mobile some of and farmer because yes, some yakwasan pafo, Mujisicano, Amunim Yamode, Etrichomobo, Namude, Sen Yama, Yanyama, Basa. When we talk about it, also want to ask you. Now, say, Yansa, A.D. Henia, 52.5 billion. Ya transfer the Kugu non source. And only they are buying the same Hiano on Kamwasam.
12 billion corruption. And no dear, Abani say, and who hiano, name of who hiano, 6.7. We are even suspecting you guys. Ya shall say suspect mo. Moho ya you. Moho ya you, I will see a shame ye. I will see a shame ye. I saw for no, Momon Pie in Yamim when you were 11 no. I will see a shadow could deal to him. I will soon move from. May my fella no pay. My catcher send a tuja. Fella na me de mauno. E dia ben kwa na wo 11 ni mu a ye koda na jo a 11 ye sare a 11 ye we a 11 e dia de wom e dia be de wom afi don person mo ka kire say the 11 now has become the panacea to all the troubles we have in this country. Hello, in the name of who in heaven? And amo kasasa because of 11 say mumu bebre ase munyansa ya asa afiri mutirim. And you hear people that's supposed to be called honorable talk, and you sit there and you go like, papa we no can say no. It is so disheartening and appalling. Ya kwada 11 ya sori a 11 etinyansa wo mutirim nyina asa. We have the men no afed the men ni nyina adwen akwa ba akopɛ 11 and the men no mu hia kode. It's a fixed man, so they are. Masa, ya tu sika tugu basa, eno kura so chen ya yeti hui. Ya ntehe. Ene ne contract and yentia ne ka na ye threaten no. Wanyi 11 antumu a yentia wo ka. A teacher for kra na omo be ko strike ya. Manyi 11 antumu a yentia mo ka. E de ensem hunu no. What sort of rubbish is that? And we are here glorifying and yamanhunuwe our Ghana ha. What kind of service are we doing to ourselves? Is the government trying to tell us to say without the e-levy sikano, Ghana and Timin Konenimu it's a standstill now. The country will retrogress. Is that what they are trying to tell us? So what happened to the Obatampa? Ghana cares why no? Is that what kind of life is this? And then my catch also we will do analysis on a hike in fuel prices. Hike in fuel prices, you know. We will do extensive analysis on that. This government they campaign heavily at the back of production. As at the time they were speaking vigorously against the sitting government. Because they thought to say they could derive some political fortunes out of the incumbency disadvantages here. Na ekoso. And I'm catch the Ghana for say, Modia Moba, na ba Moba no. Ye ba be free taxation to production. What happened to the production agenda? And I feel the other 11 no. Question you be some no. And Rose said abay na me reading your be. Do you know the amount of sika ye de kra jene tetaw jene onion jene afibia Ghana jena ye kra de ba o mayimu na ye ma o man ye serious wa akire ye akra mpokura udi jene sisi akire ha emmo ebebo but adwemfi pesamin kuminyanti opani onu na o hwe ayi agriculture ansam so ebekwa akoje almost 44 million Ghana cedis or the kwaye den ya o so the contain bird flu ami we me ba ye sika ekomu enye sika ketwa be pemne ubisa omo so omo na mebu nkonta mfa ma omo a na omo ba omanum eti ni edi kan kra ma mebu nkonta sika akese kra ma mebu nkonta na ketwe na mebu nkonta. What is it? Follow me where me buy Ghana ha. Hwe sika ekomu. Ya si bibi the one district one factory. Ene konkon ho no. Enti political party ama campaign say ye de ye be switch it from taxation to even extent say you had a coinage
Somebody ebano sloganeering na mo champions. Mo ka kire Ghana for paying says some taxes ni bi a nuisance taxes. Your Ghana ha, we heard it. Hello, we heard it. And you don't want us to talk about it. You don't want us to refer you back to your own words that you were bold, you were proud enough. Spewing it. We are referring you to your own words today and you get pissed off. Hello. From taxation to production to job creation. Ademurafi, some campaign no, na mo say agenda for jobs. And I na here for na ye Kwadonko party. And I na ye CPP. And I Shaba Wele party. What are you talking about? A political party you campaign heavily against your opponent to say one on the tax kum Ghana for. Now mom, oh now we are the savior. Oh ba, oh be you are money they free. A 20 GM Eddie a call if you didn't ye baby bie ama Ghana for many jumaye na sika to me aba near the biabo man chechiri me bisa says asem we one or can ye one or can asem we it is Sikaso, or may you hear my Enam a memoir enquiete. A come there. Why the cans asem no? Say a minute, can what's here to Sikaso? Enti ye bisa mo say sika na mo se yete so no eye kobre ana say sika tuntum mo ka tren say taxation no John Dramani Mahama or you insensitive. I mean you sometimes you look at certain things now ubisa who say are we honest to ourselves? Most of you have become hypocrites and political dishonesty people na mo digu Ghana ha ye ka no kra wa na bubu afu. Certain words are you guys, you use it freely. No one asks you to come and answer anything. And then, some chrono and one can ye kebia, most of them from. Opa saw us away again and each will be our own. Massa, corner crime could be more yenjai. I am twice to say, ya. Massa, yani briabri and one. We don't have time for rubbish in this country. And you think you go hide behind the security apparatus just to, intimidate people, to tame them, to gag them. Forget it, Massa. I have said it and I'll continue to say the worst you could do is to jail some of us. And now is to kill us. That's all. I mean, kwa man couldn't come over him. Yani amankwa Nathaniel or your founder. Any president, any my iPad Ghana. I'm going to make kind of pay my watch about AHENKAN933 so. May you so many. Boko dear. Yamia Kaka be higher no pay Kaka. Yamu, I put me in beba. Ain't it ya can iPad and no, I know ya dear badia. Near me, Ibia. We your iPad, we a iPad. Institute for Political Administration and Development. Yeah, in this way, we put government into check to the benefit of the citizens and then electorate and the entire nation at large. Okay. In this way, and never be a band be dialo. Then for Subi was swap. There was a phone in Yana Dodo than any other person or any other institution. So they be a Ghana for. And iPad Ghana. Okay. Afe yamra more issue now my reason so mo say tobu to young converting fanya den say minister abeka ne nke ye de be dada na mo so mo kire bibi foforo yi o se ye de be ya ne minia wa tuma okay o zenye de ma mentia we see for na the minister Canada enye MY Samu the entire MY because minia he e kwa manoni a saa nyema na waka ni bi wo but ba kokre ni we equally interesting so we use passenger car like commercial car da the friend of trotro no hey and I say what be a long journey you see say what take care no be pass obi pese or ye no here
The Nipa Bakusia, you see the number of passengers it do have 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4. Now imagine say we free maybe I'm away. Baby, na passengers ticket, number do 2 cents. Na we see almost 1 by your way. Nipa better me and I want to see Africa you move. Now free car no across a quiet. Akura tobu to be in sequence in or you will be a P Marco as I cross a quiet number back to where the car is parked. The traffic the back so. The traffic the back so. And then Kenya, a very, very dangerous. A recipe for accident here. Ebema ye lose lives baby. Some years and trophy. Money MTT before Nakasa. Ma one chill. One accident come by say one more cross quite every year bia one more tally one more statistics na mo consult one better or more accident equal or more true car accident by say all cross quite car abno. You see the number of people that faster akonya no so ewu eno na ye hu ni say facilities na ye de gigiska say abani nyamfa so every so usika from krana one way or the other no there was a binding young for so and untina me assure send a minister na ekasa but say they kwa ye washroom there not my in this we do or no more person more converted there one more find security checkpoint now you bet here from far baha we are see in this abia na MTT the food in a home na indisciplined driving na ebusu o me the case those toll booths and our centers, check your manual. I believe say ebe boye than say a debate washrooms. And we are not speaking against the abandon person or facilitating your manual or the washrooms ACC. Okwa normally idea. Tanya me will be but bakokren who see a quantum fee. Bakokren who see quantum fee. It's a man be bibi sa de abo no ama empuntu ni passengers one ha wo mo dia wo mo nye no wo kwan che te de wo kwa ama no ne etie no nemum two facilities ni de tie PBB foforo de aye de security checkpoint it will be better off than say you be convert it to washrooms. Okay, enti momo de mo prefer senka security checkpoints ni mo be boa na botaye enti e di ye free ho no no ebi mo kire se wo hwe omo cessation letter or the babonten no a or say as a inconveniences a e dia ba kwan so no kra major ene ma omo yi free ho yes the security checkpoint a sa kwa say de obi be ka say abrewa kodi ade yi o say eno inconveniences no na ebi ne dia hia no person ete o kire heavy traffic e wo kwan so car yi nko bumper to bumper ebi mu complaining many pay late ewe adwuma ho ne nekeka ho eno de fa na obekwa wunya to zenta ewi asia fa na nyina ba bia America UK nomne Asia on nyina okwa you 2 center e ho no mo anti minim inconvenience there ade ba kwa on iPad Ghana you stand on this and say ebia said the isi ho no na mo ho ne sa the name say ana de hwehwemu che ne say the main reason woman is how to live in Ifio. It wasn't about those inconveniences stated in the release or the buy. It was a kind of compensation. Now, one person with the compensating Ghanaians with regards to the introduction of the e-levy. And a mom, yes, sir. There's any the e-levy, but you route to a day. Everyone said they bear at least. Ghanaians will commiserate with us and understand say you live or do you tax in say a day everyone. I think tolls have been in the country for several years, more decades. The ben what to say passengers and now say private drivers and our commercial drivers complaining say toll centers near or my a create inconveniences. What is that? On TV that ABC that until there was no inconveniences and not sentence in the case they are now OCT or release in the mono.
Okay. And he said, yeah, dear, yes, the Maya Kanyana said, so mobile convert toll centers no to any other facility there. It should rather be a security checkpoint, security for betting now, not road safety, Ghana, etimia konenim, than say the day washrooms are, and no be create a lot of accidents in me. Other ways they were quite so you didn't try them up. Okay, super. Emuda ho, yeah, that's Sibia near Bessan baby so. Medasiminia. Okay, enti yene yemia bema wono na we founder de ma iPad na e kwotwetwe en komono Amankwa Nathaniel yeah, that's Sibibre. If I try beto aso e ofie ha akasima be se mienu na nonkono aboke Asenso Limited ki asenso maka cho se ne ija no ye betoto ye nhya ase ye kɔ commercial break ni ba na nsan ija ne be hya ase ni atutu ja no na tie ye the analysis ye nkasa sa kekewu. We don't just talk like that. Maka cho se dwumadie we so no ye fearless and factual. Enam se ne ye de bram ne ye fact intini ya ye nsuro bia. But Ghana had money nipa bone for the yard or so much nipa papa for no. And into what kind of crowd now who ye near me king MPP national chairman ya we pa said the making ye no kre. Na so adwem bone enti ye hunu no kra ne adane no. Na hu aba be ye hi. K Asenso Limited se me ma wa konwa papa ntena so. San se ne January ye beto na no odin ye nhya ase ye kra. Se wa nya konwa papa so antena. And we are usisi by ya K Asenso Limited. Or say a swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, and also authentic bookshelves. And a wopa brand ho K Asenso Limited. Circular Dabraka off Iran Clinic, Kanishi Flamingo Route. Here was Zango Junction. A annual frame was 0302 257 209 0302 919 739. K Asenso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. St. Philip's Enterprises so bema wo mema ntare papa. Ntare a yehye nyina ho ane kokofa no St. Philip's Adaroma. And it is say a year St. Philip First Choice and our special man MK Classic. And I say open unique. The amabodi nyina the cotton slim fit and a day aye. Suit no so ye wo political suit ye wo suit for other occasions. Ni nyina buy ho a on sabit me akabi. Jeans, trousers, and a knickers, ya Toby. Lacoste so ya were brand new designer beer winim oba yon ha sabeka. Belt, shoes, material trousers, and a khaki trousers. Ya Toby was St. Philip's Enterprise. Kwame Nkrumah Circle can a year and need Kanishi Trotro Station no. Ya ben overpass. Or kanshin so kane UT Bank. Any anudi and shenimu to do. IRS building shop number 17. Ubehunu yen ewo ho eno a St. Philip's Enterprise and I make come for the amount. Offer 0244 147212 0244 147212 and a 0204 709963 na waka chiro mo se otie ewo ahenkan FM on be 20% discount. Na Fixman capsules say sisi ade eno osahene a ubia ekoto no eye fix herbal eno me de aba fix mala mixture no eboa na me sha se me no me de no na me nim se wo no ma wudidi saa ei fix mala mixture no wanu mu ato ebe mu adidi ama wo hu say yes na ehwam ni flavor no so no wo de kɔ wano a wo tete se has bi no ade a hyehye kama bo so no mu ya wanu mu ayo kama fix herbal mixture oh mu too much fix mala mixture no is so good and it's patron transema malaria ni munkam mfa so and transema malaria ni munkam mfa so ansa na wapa no aduru hyase na bubobi me bubobi me bo ne ewo fie no wi a me san oba akosi office ha na no so me de atoa so enti de bia ya ho den o ye sunsum adwuma na o ye honam adwuma nso na etumi aboa wo ni nyina eye fix herbal omunsa no adwuma enti wo mo de mala mixture ne de aba obi agye atum enum bi omo wie no masan de man capsules no
enso de abebom eno ne de emema ne di ho adanse kese ena no me kan sa wie ye pe oba bi frɛ me se hwe wan ka jo se emema ne di ho adanse ye ma ne di ho adanse na no ene oso mu be hwɛ adanse di ohwie gu osa eni ti o ka kyerɛ me se me ba mama nkasang en mama num ntasuo nsa me se mate madam o se de o waso ontie de honhom ka kyerɛ asafo eno ane so obeka fix man capsules keke yenya yenim ni de yenim senkrofo bi wo mantra no yenim me pa chaw fix man capsules ya dia tum e ma no so di adanse de fa Arabella ointment no ho san so mo wede eno na esiesie no e de ema wo mo ene tia no ma wonsa aka bi enuro ya babo so nyina upe bi a achemodan obekọ boat chemicals eno no ewo Odam main lorry station baby a ton kokọ no ehọ no mo ana obehunu yen 0205 885000 0205 885000 Oko Ochiniba drugstore Amoafo pharmacy War Green pharmacy Chumasi drugstore and a Kennedy drugstore e wa Chimodan me pacha wonsa ebetimi akabi ne duduom ene nkomo bi aka kire ne anu afre 0208 44 4442 0208 44 4442 and answer 0302 90 2071 0302 90 2071 yawo adenta katamanso ewo enkran bra na beka ye ho ne ndi dwuma no na enye fefefe pa AHENKAN sound so se men kan kire wo se eya bedin to ayie engagement outdooring bibia program bi a wo ye a wo behia sound system ne de 0543 35 0934 0543 35 0934 ena eye soboti awere ade nyame soboti isi ade me dise me ya ambassador sanse eboa me pa soboti no enubrane hahama no ede afra no ni nyina eye odoma nkoma nsa no obroni se eye natural yemfa artificial bi ankofrafra ye ile no nti nye soboti dabi we ye natural soboti anya soboti enu ti ye nya abotre ye di sobolo akakaduro hwentia pepre aborobe ena meko ene ye di afra ne ye di aye soboti no ne ya ne kama ya package no te se ne a okoto leptin a etie no nti enu ane se uyi a na wa pensuhie bi na wo di agum ene ye mienu miensa se ne opani bia why ne kama uwi a wo di wasi kira wo no o kan na to so sa no a o twene kakran o pa ahoden dia manipadia no ama o immune system na nya ahoden o de be ko atia nkwammoa bia e be sori e de atia eye nipadia no me pa cha o pe bia yen e wa achim odan ye be ko anti adwoa wo Our Lady of Fatima area mu ho e ho ye fra ho Roman nti Roman so ho nyina anti adwoa na ade aboso ho asa wo ko ho a onsa ebetumi akabi Amon so ekọ Frimpong Enterprise okwa ya no ahwehwe soboti ni bi e wo Frimpong Enterprise ana obetumi aba aboabo AHENKAN na FM adwuma mu ha onsa betumi aka soboti no ebi epacho Blooms Bookshop and Trading Enterprise say eye books and a wope exercise books e dia makrech ni ana say tertiary ni a me kanfu Blooms Bookshop and Trading Enterprise na dia ma wo epacho bebre wabie adwuma office bi ana say school asori ana bookshop no wabie kakra bi wo fie e na wope books ni bi dia gumu a entu kwan nkwa chirichiri oba chire ha ya onsa ebetumi aka bi na wonso so dia kwa kogum obeton wanyamfaso sanse ye ton na tufo bo open dodo a oba ha obenya bi open baako nso a oba onsa ebetumi aka bi achim odan supermarket no ehormo ne ye wa ye ne GCB Bank edi enhwani mu eya no afren wo 0244 29 36 32 0244 29 36 32 and a 0203 08 30 31 0203 08 30 31 and no number obe free Blooms Bookshop and Trading Enterprise me do futi we ba me ye ba ye to aso malaria ya banana edu na bo tenate Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede.
na otu malaria se prekupe na aba se wuti yaw wenuma ato wa powder nsisi wiye akọ hospital ana akọye test ma wosi enya malaria ma malaria nzi unye bio for fix mala mixture na obama wa pomuzin prekupe kwa drugstore ana pharmacy shop na benya fix mala mixture ato na se pendudu eto a ko fix herbal wo adenta kantamanso ana frɛ one wo 020-844-4442 020-844-4442 fix mala mixture dri obi a wenyin san ana ma bofraba enufu ana bofraba onzi mfidwe bien mfa fix mala mixture enkratu yi FDA apenodo. Hey, ODI Electronics. Mama yehu se mu woniama papa. Wow! Ne nyoma ben ne edi eni ehuntia. Ye ni agye sa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use wo fie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where do you need to ma? Ye ni nyaw. Chese ope home appliances. Edi abodwuma efie ni bebia. ODI Electronics. Ena abeko. Ana meboa. Aini. Wodi ye frenya wa homa show for ye so 0550-900-600. 0550-900-600. Additional ma na die dekra ni say. Emfa oni bebia wo. Wodi anso be frɛ 0550-900-600. Bebia obia no. Ye be deliver edi amount. ODI Electronics. Yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, and say microwave. Adie bi me mama fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O frenya, ye be cho kwan be for so benya ode. ODI Electronics. Ye no ye delivery ekọ bia. Wow, Kwame ne dressing the wow. She suit ne shirt papa bi ahya no. Wo hu shoe no. Take a groomsman no kra. She say bibia is on point. Kwame de enya me wan say share that ko wedding hu shop no UK o. UK. St. Philip Enterprise no. O Kwame kuma circle hey ya o. St. Philip Enterprise. E banu mema no ma dia. Don't go there. Wo bet show designer shirts a papa mo feel. Enti wo so ma honya ha. Na kwaji St. Philip First Choice, Special Man, MK Classic, Deluxe, Unique, PN Design. Ye keka ho na nyina nso ye cotton slim fit designer shirt apapa bi open belt shoes material trousers jeans Lacoste and suits and ye hwehwe St. Philip Enterprise on Kroma Circle wo Benkaneshi Trotro Station for front na e wo overpass ne nchen no Okanshi opposite Kane UT Bank and Atudu IRS building numu shop number 17 0244 147 212 and 0204 709 963 na wo ye wholesale ni retailing nyina aya wo kwa bisa St. Philip quality khaki trousers no e fit to say St. Philip Enterprise. Wow, who fintra? Hey Jack, it's bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise? On Sabekabi, you will book no any free crutch, ecopim tertiary institutions in Engina, and sorry, offices. And now we be bookshop kase and I will pay books in the Gumua. Also call on one sa ebekabi kai. Nation and so. Say ye turn in the doso poom sanso and I open back pa on sa ebetimiaka akim odan supermarket ye ni GCB bank no and edi enhwe mo frey was 0244 293632 and I say 0203 083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Amanfo, mi chiechia na mi busa se wo per fridge, deep freezers, ana ayonwa, ehe na benya bie. ODI Electronics, mo oyiwa, na mo no. So bi se per microwave, or per blenders, or per gas cooker, ehe ano no so wonkro. ODI Electronics, edem obi hia kettle, TV, ana se rice cooker, misro, ehe ni wonko. ODI Electronics, edem yo po. Afei, so obi per washing machine, ana bread toaster, any mobile phone ni ho akade nso a, ehe ni obi bie. ODI Electronics. Oyiwa asempetia. Sa wo penwoma ebubo so bie nyina to. Ani bo da form. Nemu akwanya na twene kakakra. Na fa wa de a. Ye delivery e de ko ba bia. Eye ODI Electronics. Ebusu say tam. Enwoma papa bia wo pe. Say ye TV, rice cooker, washing machine, bread toaster, deep freezers, freezer, anase iron, fridge, microwave, anase bibiti say kettle, and a gas cooker. Ni nyina. ODI Electronics. Ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni babia wo. Dio hia ne say, ube friend was 0550 900
900-600 0550 900-600 ODI Electronics bebia wo bia utua ka wiepe ye delivery at the mouth open so a ubetima be pick your product e wa henkan 93.3 FM heya ODI Electronics ye boy Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Abushia sama mu nyina kwa bamfamra AHENKAN 93.3 FM eso wo hwe wa kire bre no asima no edumi ensa na agba pa no nkron eho dwumadi a ugusu a wutie no eye Maakye ofre me Obuoba Ofori Amanfo ensuru jaba kwa yakaye kan se ne ete no a wo so wonti ase ahwe ani mu ase ya bi na ata na wa ata na bi na wa adwan ye dwen amanga kire me ensen ye koso aka no kre no na yeso wo abufu a obuafu na fa obi ho oh dabi Obuoba ndi fire ho ene emfa hwe nso ma sanse ye ka no kre na akire wo ye fearless and factual also nti ase a brabeje nkran sika kotopu ni mu ne wu ye kan sane ate no a what is good for the goose is equally good for the gander ye ni say wa bra de mahama te so ne de ende no so pe because mahama de ono no nipa anwo no tanya nipa na nyinsan no wo ne ye wo nti wo de ye ni say ya o party ne be ye unpopular o party no ye tu anaso ye gwe a o party be ye unpopular o sese wo bu nkotodwe ma asofu edu on se gu so ene me ka tro se ye betutu gya no nti ma minyi aboafuo mienu yin firi ho ho ekwan mu da ho a ne ntinsem ye be analysis on this government ya o se men kan tro se wo pe e-levy no one namo a he say evangelism na wo ye e-levy ho evangelism e-levy evangelism na wo namo a wo ye nyina no sika na wo se no because region bi abeko bia no empanimfo yi kwa wo mo de car na eko wow na nse kwa de mi hu ne mu de adu northern region e ho se nya car na mo de beko aeroplane mu se sika keke mu se sika Ghana ha meanwhile oba akoto mori ase a omo bola na egu ha ya kan assembly no kra de omo asem ye mo bo kra chen o mamu ni nyina assembly aye ntumi ntena ase enka se ye de policy and program assembly anya innovative assembly ane de ane say if the central government na de aba ye implement it media nka me hunu ye okọ other assemblies a omonka say timi tena ase they are innovative bringing different and dynamic ideas ye de ete hu ha idea ye te won ya bobo ye nsagu ye bo e na share dem fam ne ete ho e na assembly de ayi aban de beba from the central government from the Hwan bank from the Asmasi bank and one yenim sa akeke more sani odan ye tantan ye tu abom aye tan benya leaders ya strategically no omode policies and programs are it will effect change it will affect the lives of the people nanka ye hunu mfaso ye de ye hunu ye koto abase ye primpuntuo ye koto abase ya setremu ye die bekoso ye koto abase nyama beko ye efiri mresantin ya santo abreso kwam ponto abreso a moto aboard na ha to ye what has changed ede ni bibi foforo abefra mu amamo ye ka no kra kire wa wote wo no se onti ase esme dwen ho mfa ho because mi ni mo bi foforo a wo hwe ni mu so meka no kra ni nkire wo apart from Obuoba yet we expect leaders to be innovative more than nanam more crisscross Ghana ha e ka kire mabunu munya innovative ni yenimu ya den ho anye e na moteto akeka mo nsagum obu a ye twen policy from the central government wan kasa akoda sumye so ada ebe na wo so adwen be na ba utirim ye nso so newu nso so kora wo share me so wo share ya ODI Electronics mama nyi mfiri ho na afa mintinsem ne yanku yanimu a ODI Electronics is something kan tell say wo pe TV ya bo AFCON na wi aka World Cup no yam me kohwe obi te me kohwe TV obi dem obi ba kire waye wade wo onso no ho ye wo de no beji TV wo ODI Electronics na wo ankasa nyabotre na hwe e wo wa wo dem ho enya chinchina atwan se pesika dan mafabeto sika kakra bi ade beba no ye behwe ne nyina ye dimu nkomo kama nhyehye no ye begu akwan mu se ne be ye obi aho beto no na wo so watimi atiaka no abefo ade nti ye TV wa ha ye wo fridge wa ha
your deep freezer, your gas cooker, your blender, your kettle, your washing machine. You need to be a brabem yentenase. Yan share beboa yina. So what you say? Thank you. When it Jehua Yanwa phrase 0550 900 600 0550 900 600. Abo dam na da hai. Ye hunu ne ade ya na twetwere yabo. Enti abi before de Nyankopon amma yen nioma nka ebetimi afa so de anya sika. Aya na matena aeroplane mu, matena car mu, na mko Dubai. Dubai no eye ensuo dam ne niema se ya bi. E de nyansa ba omutirim. Omodane dane ani ene, adane tourist attraction. Ye de eni ma ne central government de beba. Central government yi so kura ntwatawu. Central government yi wo hunu amamuwe ne so. Na soro kura ne wo hunu ne ho ano a say utwe microphone ko gina minister nim ginyan sani nim de afri minister ha o si tobu abirade nyame kan finfin ye kosi ya ane wo ho we yi apem eti we no ayanko yanim me ka no kure na akere wo VK Vocational Training Institute ayansa no dwuma suku ye be kire se de pamade ye be kire se de ye decoration bra ho ye wadun so be di politicians ye chi a bebre no an ya trofo bebre no anu so ya wudifo oba foforo a wo chen Pentecost elder onyanya tumi ni wie pe no adane sesuregwe o kana se mo enka enti enkodi wo machi bra be pensa no dwuma e wo VK Vocational Training Institute ya be kire se de obepam ma ne mema ntare ya kire se de obepam wedding gown fascinator bridal fan ye be kire se de obe yedi nyina bi decoration no so decoration na yi ase decoration na bedinto ase decoration na wedding decoration na henfa ni nyina ye be kire wo e wo VK Vocational Training Institute ye ni akiri ya ha ya na ye wo ya hye that to machines ni de gu ho eni ti sa wo ba no ni machine ampa cho enwinwi bra udi sua na duru ba bia wo ankasa be boaboa ho na watimi ato machine ni bi ye wo achem aboabo David tilapia kwan no so ha mo a motwa mu ho no de mo hu se ye ni abre pa ho machine good dan ni mu a wunti ne de aba wo ankasa be di adanse e 0241 99 57 75 0241 99 57 75 VK Vocational Training Institute me pato tutumirika na bra na ye nkyerɛw ade na wo so nsa entimi enko wano afei kwan mu ada ho ye wi ani ama kwan na wo so aba mu bi ɛna no ye nkote a ye si E11 ni aboa ben ya se be ma ye sika ben ne wo mu a omo kyerɛ sɛ 6.7 billion Ghana cedis ye nsa be kan da ben a omo se afi bia ɛne ɛte hɔ ne ye bi sam senti mo nso mo da sum ye so mo na da nya Ghana ha ne ye wɔ na auditor general ode ne audit report eba ya obeka kire yen say 2020 no ayeto aba no na ye 2021 crowd ye de mayo 2020 na ayeto aba no sika enkrofo nam corruption so mai ehwere yen 12 billion onso so ba ye common sense beka kire wo say 12 billion ayira na auditor general akane in a plain sheet say eye krono ene ma ye yira say sika no now also so ba o katre and say I am not corrupt and no one can tag me to be corrupt. Ah okay can answer no you are not corrupt yet fine. Etinka wo ba ye ya yes 12 billion Ghana cedis has been lost because of corruption. We expect you say you pursue that money. Till date what won kra say ya de entontom kra kojina court because of that money. No. Absolutely no. Onten ho hwe. Yamfa no nsi ho Auditor General Kroya sound report aba say 52.5 billion Ghana cedis na mo nam kro no akese amobodi nti no ye ka sika na mo hunu se sika no small girls and boys nti ya na nhye da mfa mo ho saa nti ye kan sa no am so we dey say fianga money because ono ni ode be ma ne girl kra no so sen ni amode ne keka on from mu no is a chicken chain 52.5 billion Ghana cedis auditor general na de ba ye memeti ye me adwuma auditor general audit service ho me adwuma ho
omo ano me de ba beto abonten say ya transfer say sika yi e de akogu unknown sources, unknown bank account e wo Ghana Commercial Bank. Auditor General ne be kan e what to say omampani Akufo-Addo also when corrupt and they are trying to give the dog a name and hang it. Listen, Auditor General no my dog a name and hang it. Motu hwana mo na common sense education complex ebe kan kire wo say o kwa akopɛ 6.7 billion e de afiri onipa bi ho na wo na wo kwa akopɛ 6.7 billion e de afiri onipa ne ho no utumi tena ase jegewa no e ma nkrofo e de corruption katasese proye kankan wantua memfaw wantua wunni ene saa nyoma no ama 12 billion Ghana cedis ahwede Ghana wo se no de on compare 52.5 billion no a yesi ya transfer e de akọ unknown bank account mu no no de common sense educational complex wan ko bi enti wo se no hiaw na emom 6.7 no ne hiaw eno kra won sabe kan annually. You are not serious. And Midika Kacho say, or might be a dwell heavily. And more follow finance and economics, you know. I bet Kacho say, I had 3 types of financings. And or might be a ujinaso. Your bilateral financing, your multilateral financing, and your private financing. I mean, taking one after the other. I mean, some of the tax components here are buying or they buy. Obi or no company catch the Ghana for say or by your production or no baby free taxation. Now or nipa or better not say mobile money or better taxing or you wicked. Now oh buy and someone kind and see Anton because over your Ghana need NDC for no. Oko kan MPP for someone tiase because omo ye Ghana for chen NDC for and internet we nsɛmtwerɛni no ka bia ɛyɛ NDC ni na akyekere nyansa de abetu tirim sɛ wan kasa nsɛmtwerɛni de untime nwen sɛ de kɔ so Ghana no won nsɛmtwerɛni no na unhunu nti NDC ni na ɛba bɛbɔ awo aka kyerɛ sɛ masa ABCD na kɔ so ade ni Ghana ha sloganeering campaign am ye yante na wa ba na wo bɔ nkokwa asa wo toto papa so no ye refer wo a wote one mo a wose mo nkoka nkyerɛ ne sɛ ye ba abɛkye no wo yare papa. 3 types of financing eno o may be dwelling on. Mamini kan emfa the multilateral. Ye ka multilateral no a ti say bia meme wa hayi. Na Kobike, na Dwempa, Kwame Asante, Odi Ahenkan. Na ye nyina ya adwene say ye bagigi sika de aboa ye ho nti ye dɔɔso nti omu a Asante bema mi bi me nso omu a me so mama Asante bi Kobike bema mi bi ye di na dan ye multi nti we support each other. Eno no saa yonko gro no a Ghana kokɔ gro ye no Ghana ensa ka sika ni di free ni nuanom hɔ a wɔso no nso so ne brɛ so wɔso contribute bie no no wade ne nsa hyɛ ne dam ni fam adan a ɔse we say ye Ghana ha no ye finance free senior high school chokrodo saa wontumi ntia ɛne nti saa multi bilateral multi financing no ekuo no ane ye no mo ye saa no obi afa ne ho adwen ɔmo se wo kɔ ye mpɛ wa yonkogro ɛno no da hɔ me kyerɛ de nti atenkyerɛ ɔmo se ɔmo de yi levy eba no. 2 your bilateral financing wɔ hɔ buy ni ye dibi ma me nibi enti ensonso ne ye wo multi ne buy ni mu ne say multi ne de dɔɔso utimi nya financial support and help from many countries but buy ne de etaisi nipa mienu ntem aman mienu saa eno nso ayonkogro mienu no eno nso so yakɔ ye to hɔ ya gigi sika no e de akowura PDS mu amene PDS ne kra ye hunu ba bi ene nam ya gigi ye se one day says one factory ye hunu ye ho ano ene ya ne tro kan ti saa yonkofa mienu no eno nso so asɛi afi yamra private busuya me nanka kane no madam fo ne Kobike
na madam for ne Kwame Asante odi AHENKAN ene adwempa na nke ye boaba ye ho afei unse na nse ahokyere ba ye no na me so me ntimi mmoa wo mu bi ene nti wo mo se amu ntimi ne mfa adamfo obiem ane yase yate na bai no nso na se enu achikura ye hu se na wo ne kobike mu ta na mpa na mudi nnobua mo boaba mo ho ada ne sa ayonkofa no nso asai eno nso so nse covid bai ye no ama free senior school no nti me ne ono nso adamfo fa na sai afei wo se wo call private individual ho wo call private people ho nti eno anye ye private no nso wo call ya individual person no ano nso so wo call no ho se wo kwaje bosia no eno nso wo kwaje wuntimi ntua you can't service your debt eni to no so afa ne ho anyo so amfo adamfo eni ti say Ghana wo hoyi Ghana ye kwasampani se to ba bi obekọ bia ye se ye mo ne bosia because ne caring obobosia wontua enti atwetwere wo mobo S&P ratings pointed to the negative. Fintech and also pointed to the negative. You people should stop calling me. What is it? It's me nyai kasa na me no won kasa. What are you trying to do? When I get to this antics, I am impesa hadi na hamo here no. Impesa hadi no kra. Who tie bi atie bi? Mi bia wani tie bi. Na ja frefre no. Tie die nyansa ka kire o man no. What are you talking about? Akwasampa bra ye do o man na bonti. Sese o man no. Ne ho asen se to. Ba bi obekọ bia obi ampese obebo ne bosia. Ye hu se Ghana e ba na ye dwane. Ye hu se Ghana e ba na ye dwane. Enu ti de mpanimfo na wo so mo ye ne se e wo se ye di e-levy by hook by crook ye mfamra. And only the easiest way. Me sorry, I say there be e-levy me bo wure ma hwede wom. Abusiafo de wom nyina so mo say no ne the easiest way to get money to service certain problems. Anyone we have the men no. Afi the men no. Say e-levy adwen kwa na de o mutirim. Nti omo de ba ya Ghana for say yin ntumu no. Adan evangelism. Omo sha ase ekofo dia. Omo free ho na omo de call western region. Omo free western region. Mahu si omo call northern region. Na sa sika no a mo de crisscross o man ni mu no. Sa sika no entumi ma me yakoto mori ase bola yi. Sa sika no hwe ukwa dwobie suku dan ye sisi adwobie a ya were hokora keke. Ena no suku dan ya ye hunu ni TV so yi. Ye yan potamu ha o. Zevone ni potamu ha. Hwe suku adan ye sisi ho. What kind of leaders do we have in this country? And whenever you are talking about them, no, you lose it on them. Yet, my Ghana muhanomo, and I had the one district, one factory. Meanwhile, a Fibiano, ye cra jene, Eddie Frink of 1 mine so, Eddie Bagana ha. A Fibia jena, ye crafting of 4 mine so Bagana ha. Would they cost Kamua? A $120 million US every year. Afibiao, ye bisa say what happened to the one district one factory? I'm focused on saying rearing for export blah 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 bro focus here abanye tiswe slogan nearing ene ya hey upe owo ba mama ka sem kire owo ba no wunya din fam makwala no a frɛ wo mo o ma be ya ma wo owo ba na wunya din fan to ba no a frɛ MPP fo o ba be ya ma wo tie enya ya na de ama no enya na we ba e-levy baby abefa bia e-levy omo ya de no afa ya mra taxes no so mi wi a na me ma kwan na bra mu bi mi wi a me ma kwan no abam bi aban ya wo ba o ka kire wo ne me a wutie mi anopa yi a ebibu ya afoi campaign omo ye ne say aban ya no oteso sa abre no no ye wudini oye insensitive wonte ahumobrofo yawo because wonte fam ho wono krokwe campaign kra no what aeroplane mu and into on feel the plight of the people and was answer sa to akese na wade agu nneoma so and into omo ba omo de omo ye savior omo ba ye tax component nko a omo de abegu fem go oil fuel meanwhile you two oil you be Ghana ha
common sense educational complex bebre na ankobi eni to munim ne yesua wo ho omo de ani book long krono ehun common wo munim di ena bronsam so asa piri mo makoma eni tunya ye yam se akoa we o sanye gu ye gadem nti yanko kire ne nya nade 12 task components and on the aba eni ti utie mi a okokoto fuel liter baako no hwe eto akwabenane eto anintre ni abenane a de agu fuel liter baako liter baako no hwe to a de agu so makoma edum yenu eni ti sa driver fo so mo to lorry fam mo di to sa driver fo no so mo to lorry fam a mo di to na wasami nu mienu ye te ase o mani mu aye hye kuro mu aye hye ye ka mo se mo ye nka Ghana aye hye na ka me de mi hu ye enka o mani mu aye hye no enka na mo de soft loans na mo de ba na nka mo de niema bi ama Ghana fo ho hare wo mo Ghana ne ko na nim no na nka odwumani na katua na nka mo tum mo misa mo ho se adwumayefo akatua afi mo tu mu sen ena mo nso so makatua mo tu mu sen mo musa mo ho yedi musa ye dan a ewiase ne yankoya chibiem yegusu a ye koyen anim but de ma ewiase mu asetena ye de ene se empanimfo bete ase se ewiase ne ko nanim no na akatua eno so ko nanim na nka asetena mu yedi ko nanim ene unni over 4,000 5,000 a enkran untumi high dan eni tinka ye to lord fame no na nka ye to akatuam eni tinka utia lord fame no kra na you don't feel the pain emfie nan emfie num emfie nsia emfie du yentu obi akatuam 1 cedi kra na so lord fare ya tum be se 500 times how fem go okoto 1 liter ma menya ne tentem na bra mu bi your energy debt recovery levy nka adwempa ba microphone chire mu ko twi ma me anka mepe energy debt recovery levy na te say ukọ energy side no a energy side wo no nti ya fa say eno ne sika bi a yate a yete to ho nti ukọ energy side ho no eka bi a wo ho no na ye di tuatua eno na ye 49 pesos energy debt yetua ukoto fam go back a energy debt recovery levy eno wo ho te ka ya bo sa energy sector ho no ehun to a de betua ka no sika ne to ho no mo a yenya na ye de atua sa eka no eno ne ye energy debt recovery levy 49 pesos afa ye wo road fund levy just ye tisika nto wa ne de aye kwan eno nso wo ho meanwhile mo so meka che say ye ntua e-levy no a yenya first class rules enti sa sika na ye tua na no ye de ko ye de yin ye de ko bo adaka mena ana eno ne ye de ko no agobe ye de ko to jene sa sika no ye tua ya to din say e ye road fund levy no eno ne ye se ye de bo ampe ana ye de road ross and also 48 pesos ota 1 liter of fuel bia ni omote no free so afa ye wo energy fund levy energy fund entity say aso ye hwa hoden ne so no e wo se yenya fund bia eno nso so no ewumu a services bi ene niam bi ne ye de eno no wo ho nti eno kra wo hwemu din a eno ne energy debt recovery levy ya ye era kan ba be say double taxation common sense educational complex o man ko bi eni to mu hu eno omote 1 pesos after your price stabilization and recovery levy enya no mu yifiri ho no na yifiri ho no for 2 weeks so den batasan ba ni e chese um se etore bia na price na ekosoro na ba fam ekosoro na ba fam enti se ekosoro sa no a se sika no etetete ho no e na aban ne de ne nsa kobom no de abeso yen consumers no asen se na be ya price ne nkosoro so and also 14 pesos so to 1 liter of fuel be ayetew after your sanitation and pollution levy sanitation and pollution levy eno no
yɛn pɔtɛm wo fi a yɛyɛ ne nneɛma no yɛgyegye wie but mo mɛsen kɔhwɛ akoto mɔre ase but sanitation and pollution levy yɛgyegye o ɛno yɛtua 10 pesos oh frango no so ai auto fango liter baako bia mo mɛsen kɔhwɛ akoto mɔre ase energy sector recovery levy energy sector recovery levy and also so 20 pesos after death no yes our recovery levy sao and also ye recovery no and say bia ya to nsuo mu a na ye disika hyem wo se tore bia energy sector na ya to nsuo ma say business business egu a na akofa dia be hyem na asan apagya ne mu afa ye was special petroleum tax and also 46 pesos auto 1 liter of fuel bia enyema me bubo din nyina e makma 12 ni nyina gu frango no so gu frango 1 liter so 1 liter and also nioma and also so 46 pesos ebiom yes your primary distribution margin and you 11 pesos yes you pe wabu ani akota mbrofo kase bi ne dia be ya di blame now and also so your bust margin you ready nyame and only 9 pesos bust margin 9 pesos your fuel marketing margin and also 5 pesos marketers margin and also 46 pesos na margin no so azabetum margin no dey obaye pa odo be diewu and after you see ubetimi afrend dealers ubetimi afrend retailers ubetimi afrend operators margin and also 30 pesos o kan nyina bomu a and then 2 cedis 89 pesos eguso fem go 1 liter bia as I speak now some selected oil marketing companies here me di many fem a me hwe say de omotonton omo fem go e shaase ne eton no 6 cedis 90 pesos and na me no ka say okọ yes e frɛ yi company ni bi Total super no 1 liter 7 cedis 45 pesos diesel 7 cedis 50 pesos Shell 1 liter 7 cedis 48 pesos diesel no 7 cedis 43 pesos Goil eno kra ya ban dia no 1 liter 7 cedis 30 pesos super no and a diesel 7 cedis 30 pesos Allied oil 1 liter 7 cedis 40 pesos diesel no 7 cedis 43 pesos and a zen and also 7 cedis 18 pesos and a diesel near 7 cedis 18 pesos kra dia na efo no 1 liter na say driver ni kwa koto we and only 1 liter o untumi so nko se me koto 1 liter auto gallon until you multiply this 7.45 no times gallon saying no we are what it ne saying now say two car no so a police say me na me ni on so abeje on so agene de how when mu nyina ekọ so ya ba for bro o asa ka fa yi levy dia ba ya kasa o si levy yes ye bo wa o si levy ye fa ha yi levy ye sika o mo jeje ene ma makeka nyina because omo ye bi omo ye specific road fund levy na te say no ye jeje de ya kwan o ma sa trim de de ye eti akwan do say na road fund levy no ya accumulate ya de kwakwa ye what are you talking about ana ya musa betumi akoso adada Ghana for sa se ana so ma dwen ya mo say tete no enu ne o tete na magazine omo asua ade ana so omo nim ade no omo sua no omo say da so wo mu say nyame adom free education ti efie bia be wura mu bia ya wo SS graduate ye be wura mu ye nyina ye be hunu o Ghana ha enti da John won dua bi ya kai won odua bi won kai ko sio ye si afele ama no fa e prum okọ ti mo na mo bere prum okọ ni be mo na mo bere aso ma o wi asa be ka tira me say me nti ase na menyi 11 tum wonya correct ai wada Ghana ka jam say menyi 11 tum won share me so won share ya eti 11 ye ntua ne chene nyame ya adom wa chena NDC for ye demonstration omo so nya twem demonstration no omo koye no omo wia omo nkyere yen wo mo alternative omo de ba omo nkyere yen omo so de ba what no position fie konsion se kwa kuni ata muntimi nto aba mpokura ne mayi branch executives muda so tete ho twetwere mobo ni eja Ghana ne hyɛ mo nsa na mbetumi aye
Almost as some catch MPP for no. Ye can be actually woman. Me am at you for Kwana Mumremubi. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me ba chobe to me abam 0201944485 and 0554820910 and then the number we can hon 0594841044. Me ba chobe di ni baby akase free. Hello. There be onyanye krado ahoma no nkrofo e ba so ne do so nti wontumi maje mo so saa. Me ba chobe to me abana yenko yanim 02019444850554820910. Me pacho udini maybe akase free. Baba. Yes sir. Baba na police say. Master Prince nyame adom na wonso e. Baba, ubogu mo. What's that? You say ubogu mo pa o. E wo de ho. Fine, we na mintia nyame MP. Na mintia ni disi. Yentie. Na mintia na chairman ba ko pe. Chairman Taylor mintia no. O ya ka me kan se on se nsema wo ka bebre no. Fine ni na ye. Eye. Na ade bia mu no edu bia na ntu wase. Master Prince, wutimi defend ade enye. Ohu bra wo bre. Oh, me bra, wo na no. Also, the American say, also, when I was no, who ama on mine and one party in our command. Is anything for no, some work on it. As a bomb. Sir. Oh, about and that's what woman baby da. Some of Bagana had an almost met na kuya so da. It's not to say. On the side, man, no cry. Any other ye. Any amamu mo ba nti munye ni ye. Why? Obola ya papa we so show man tell you all ya. Put me say any say education say the buy and then say back anya e won faso aka dey. Oh yeah, the future na den kwa o man Ghana ni nyina bia ni wa say me ba anya ho faso. Okay. Because say Ghana for no, nya ya fa ya ho de nta o man tell you. Na e le bi de ya ntu. Yeah, sema obi mrab subi mpacho odi ni bebe akase free. Nepata taxi driver abotre na ekasa yi. Abotre yenko. Obo anopa Nyankopon onhira. Papa. Na Ghana de bebe adun de said okan atonsum say tu. Na menka ho anopa na aduma pa ya bokutukuma. Yeah, that's it. Bye bye. Mpacho odi ni bebe akase free. Obo Master Sami. Angwani. Okay, yenti we. Oh, you are say o kind of crowd if you say on be defend. Your first colleague. But kan wo de na yenko yanim why? Won so de ade ba anything. Ye mpeli for your mum why. Okay. Say you live say be no wa say another say o ye pa mission wo my basa. Huh? That's come be building na mo de day. Afi mo si live na ebema o mani betumbo enyema e wo Ghana so say ono den na mo de yeah, that's it. We go feel do there no boba me mate ye be ba mo sisi ampacho di ni be be akase free boss yenti o Oyene ba ene yenka sa asem no why me da se bebre me nka honorable yini kwetu bia ye ka Ghana mpacho odi ni be akase free. Hello. Odi ni be akase free wadaroma. Obo Mr. Obin yenti o. Ono pede mikia nyame mame Madam Victoria.
na nsɛm a ɔmo ka no mepɛ sɛ ɛkwan deɛ ɔbɛyɛ man na ne din bɔ no ɛto te nso mɛgya mɛka no yɛ da si bebree mepa kyɛ odi ne baabi akasɛ free Obuoba, good morning. Yes, boss. Ya usuni achimu wenji. Yenti o boss. Anopede the wasi. Enense mpa wakachire. Na muledi di amade a anke wahadi anke ntefe se anopei ensema wa broso ene omampanifo ye amamfugani a omdi bumae. Efrena nado se yile bine de ofentu be kula na yile bine de yenyintu. Beblebe any besia beblebe ya omobui adi titru be pa na NDC MPP omo etimi dia ya mo men eti de bia ye hia fo ndo mpeso me se ya konfo ye de gala ayi so small scale mining kakra ye eno nso ye di hun kakra do o si ye se nsu aye se ni ya wa umpani fo ana fi se nyume ya se omo ye nyume ye le blafo le ye kokko ye djuma ka kranso ne ya pe bibie di no mo ba mpani fo mo nchi wo ne ye kokko pe bibie di ne ye na mo san ba be tie ile bi nde enya de a be gia tum ne agia tum wo tena ablofo no so me da o ma se so mo besia bi ye da se ye jike wa hana ye fa nyo man ni okay men so me da se wudi ni be bia so kasa free already ni Obuoba mi kasa fi oda me be mi salvation ase ababo salvation school mo ya okay yenti boss na Obuoba mi mpodi aya na mo ba mi ko di AHENKAN for free there o se chi pa no ba be hu wani ye den na aka no krenso am tati na na tani say ye nkunta bu fa petrowi passengers bebre ho omunimu sade no ana ye drivers bebre so ho a ye nim lectures no enho akwa ne basam nti wakwa ne yan so de ka kosi o me to 400 me to 500 na na fele mami so nti bebre na se kaze very fair cry abetum na petrol du sese na we passengers no omumu aba no subo na mu ye driver fo na omu de subo ni nyina ba begu ye so na se na wase a chire petrol no latest na ade no hwe gwale kwa ya bandel 730 pesos uto wangala ko 33 cedis one u ya oil share and a ton 70 Ghana na 105 cedis and 100 o bia o se no ton ne no ma no show yellow no kokonu and I'm 85 to 94 when you na driver ni to no atotai 70 Ghana kwa dia fo no bia 80 Ghana budget ni bibia wie no de kan na nyame amwa na se for to kraba okofita manya sem getwa ene bebre na to ka e de madrawa fo a onya ye aduma ba kumye na se na aduma nya pepe no agene ka nti dia wo kan dia passengers no mu bran ya driver fo no ye bre na enye yo eyo man mpanyimfo no mutisika so so accommodate sika no so still meaning den chebo konko na egu ani god na yesia no tasabo nsam bi sabi wa be transfer ne kufa do kan ba wontumi mpagya ni pakro no first kan mpa mu o ma no adi so okoji ile hwe driver fo ye to ayetua etua road work musumi hia dia ye tell driver ne kata kese ye da se income tax so when you na chi no ye panfo aye nam so Obuoba nyame hira ko so kan okura ne saa na bi o mo suspend no o mo bo akra ye be se nya ne o ti se wo so na rare so kwan foforo be san aba ye da se bebre suspension kura de enim ba bia pacho di bia ga se free MP3 Obuoba be ti ase me pacho ti ase pa me ma me papa nyina ti ase me de fie e di asan nyensa ba fa ke ka odi ade anu ye me media me de ma wo amen amen because omawo nyansani a sebe omawo mo je mu na e nka yi hia mo wo kan no kwenti o me sabotage mo but nyame mmenim me fa o se obo una mu ya so ya wa fa botaye nsi wani so ablaba obebo bi enkoyo so ni fa no crepa you are serving nanado ba no one for botaye amma o man Ghana so oba be bo o ye na agin so oba so one day kura no office la o be ka so e president you one for botaye amma ye ndina me kasa serving what ye ti Ghana ha ye ti kaso e komodi yen nti o ba be president kan serving what na this kan so ka oba ngo who own me ye bo excavated peja niame nke peja bo ni fisuma ye who is can
What's near for a Bosnia, my 777? Theatre for name, I saw my gun or more money to save you. Because Bosnia or blood the ball or mine. I didn't know William and I'm the guy. Yeah, Kobob said it. Stop playing. Echo Jalo William. MP ewiam adware ne de politics no mode enya no correct why say no nya no correct dia o de ma min ka sem that say one high play e de ko bob sia na o kwa ko bo ni pa na ko bob sia on o kwa no at bike so ko parliament that say ho ne ni bia so bo MP mo bi mra bi e da se bebre say ne wo ya pai no wan hwe ya obeji to we so Obuoba ma good morning me gidi say ohun ye pa hey nyame nhira wo nyame enka ho papa e de adwuma wo ye na yenka nkyira ban ni pain say 11 yentua ne yentua kyena omopa mutumi kwahye po tiawa ye fra me afia bim bi di free odan SDA na ebaaye bacho udini we baka say free bacho me ka free atum odan old town e fra me bedman boss yentio yo ana penya kupon nhira wo na matum yitia da 11 na mo gene enye bibia o MP fo na mo bebe fie ni obia so odi 6 billion a ebe 9 billion endi no mo ni abresa na mpen ma aja to mo enye bibia because Ghana ye good wa obi di goat ati odu goat na ti o manager na ti se da ya wasi ne ye ni goat mputa ye dia di odi e cheke no cheja pa dia wo ye na Ghana ye ni goat ni ye dia o ma penu akoton goat. Yes, so now you which you say G11. And I bet I can what was studio crowd like E12. Into my why? When I'm near you. Yame and council home papa one way e walking in Abeba. One auntie I bet you 11 with it now. E travel e travel about e walking so beba. Sure. And check. If you didn't make us free. Hello. Yes, madam. Abi. If I try Abi. Afumo ko de. Afumo ko anopai. Yentie we. Ami chia mo anopai. Oni wadwuma efo. Mo wadwuma papa. Oh, nyame nka mo ho ate. O ma mo ahonde no ma mo kwatenti na mo nka no kora ni se ya. Nchia me sahiable. Ene onabo Alhaji Isa. NDC Yongo Kokos. Nchia opa. Yo, bi koma sam so a. O mampeni wo enkrofo etunofo. Say be a year mampeni ayese we futufu ana say den e koso de e ya na e ya reho na san ya sefem oh e bi say den ye nya tua 11 me pa bi sa wo mu o taxes na o mo jeje ye no e de be na o mo de ye ma Ghana e na bi se no so o ma bo na de be na o mo de ye ma Ghana hwensam a wo kenkan hwe fika akodi o mo nsa me bi sa say o mo tu o mampeni fo no nti o mo ni question bi adi bi so o mampeni sabi wa him for na ho ye wa sofo kuku da Morgana ha en central for say si empom ko kire o ma dia na akwaya asem me gidi ye say ye man pani John Dramani ma penso ken central for kwanya o mo de o man pani fa so no pa no ye putu djuma no the we ni tire region bia mu o man pani ni e wo fa betimi de won sa atire emu hospitals emu primary schools o we si lora kwanya wa ye say me hu nyame nka mo amu ye central for mu di hu da say na sa de sia kakra o mampani na fensen John Dramani ma je hwe ni omo dia ye na mo amu be hye bo se ye tisika so e kom de ye NDC for say me ba me google am say me wuni net na so ka ho and that machine ayira enu kura se sika no kwa nyi sika ketwa mo bo be sia disika enu so mo I levy mo peduma magana for mo buy one district one factory mo to mo de break na for wen and na wa gu mo tese mo be gugu nyuma na fa kwesi ndum kwa o ye ne frama fra wu no aban mu beni enda yakọ kan hwe tobus yakọ ebroche ko begi so mu ma yesika o nso ebroche ko mu ji tobus sika no mu jije ya no yesi emfanya akwan sai sika na ewai o be ku tobus se wo de ba be ye edwaye so mu ndu so mu sabi common sense beni I levi do ya nyi ntu mu nne o tena so ka wa ni MPs no mu fa mu nenti fam empenifu no mo di sika no mu fra mu nyinara mo ncho ma na de o mo nya ayi o mo no so nkin wo mo afamu na esi foma ahu abatu ni du ahu ye be chira bo say ye ye pa wane de mamo ebi ye da se nyame enkan so ho papa mesra mo yentumi for frefo bi abiem ye di si ha nyame adom a wo kena ye ya woda o kena nso ye beto nkra o kena de nkra to ne ye proper one
enti mo abode aka ni nyina no mo amo frɛ no mo fa nkyɛ me mo amo frɛ nkofo afrɛ ba yi ne blink sa me srɛ mo madaroma ɔkyena nyame ya dom a ye tonkra ye bema 30 minutes na ɔde atonkra enti di aka ni nyina mo fa nhyɛ fridge mu ɔkyena mo fa nhyia yɛn ɛwɔ hɔ ɛno mo sisi ade is a check out time na sa akɔde so wasɛm bi ka kyerɛ mo parliament from 8 to 6 bosome na ketua chicken change politician what the parliament wanya hwe ono wo to meet dan santo range abro minim say yempanyim for the two kwan inti mu do abrochi a mu hu say fine mu hwe photo kante mu hu nya mu nyan mu nam lord kwan so a inti anya mu tan esemu a pese menku menyante wo man na some your last ye short water short electricity short gas prana bebu man yanto amasa the cash o wanya sasem bi kan media for say relax corruption ya ka ya da so ye wa light and so o da so di check what be that na say me hwe Ghana TV pe na me pressure no koso cause they be akata hye okay erutia fast and confirm omo kan home ya di dwumadi di brem odi AHENKAN933 being the executive producer for the show Adwempan ne Kofi Mensa your lead producer Kobi K ne boa no Kwame Asante de Eco Socials oh my Ghana frame Obuoba Ofori Amanfo ensuru jaba ko amaka Adwenka se ma wie madwuma me so so amane aka nyina nso ye de atoato so kama e de ama so ate ase ba miame ya adoma wo kyene be hia unim yen a ana unim yen number wo frɛ yen ye ko yie bu ya ba so de anko yie twia adwensi so te ase se enipa na efom enipa na de che eno no obroni akwan ne no o say to err is human to forgive is divine ye won da se kyena hwa wo so yie wo hwa wo so yie ni Yesu ba utimi enyini che so ate ase everybody nka ye nyina yo ho ya wale da se chena no kre ye ma me nfu nsuo ntio na ye bre eja suku kura anyansa bi eni ho aye kire ye panyimfo no ya mo nka no kre enti bu hu se ni Ghana fo ne bre oyo ye tunu kromo ha so sto ye sre meni tua se wusie tuo se ye gire omu ku yen so wubie wano a wusuro enti ye nto ba na mombo ye mfuturo meku ya kire eye mamumbre ye kuro sa wombo ayafo amenko se ne duro yo ko be na ye timi na bibie timi we ni tua se nkoye wo bia ye din se mumu kanya na edumi anapa no du pepepa abo adesmama me momache mo makwa babiem eba AHENKAN 93.3 FM so obuo ani ani ni diem ensem bia obeti ewo ye wi aprem to braka nkase mu na mpo enme no sia aka nkase mu ena ya pentini nti headlines ye de babesom me din di kwaku anin kusi buadum edikan twatwafo pani dimato boot workers association wo Ghana anu sei wo mo de atudwa se asema osofo hwa kwantempo dwumadio so abeka no wo mo ho ye ne wo pop no gu aban nanim ase national youth organizer de ma NPP amonyoko no so sei kane mampene owura John Dramani Mahama se ye ka se yemfa enwom ntoto akwamu no kredie pa fantake aban bia osi owura yi oni hu nimde kura na dwen wofom kura wo ho na waka ni pen ewanum se awie yi obete enne ewasum sanso enadom kuma wo Ghana mra hyebdefie afre aban ne se omra mebu akonta ewo COVID-19 sika ya twiagu mamu aman bi so dia ba World Bank dia ba womra mebu akonta esanse bibi I receive assign ewo ho emra hyebdwani de mamafo wo afigya kwa abre not ono so afre bambo dwumeku awdo wo mamu se wo mumie wo dwumadie mu pa se de bi ombetumi asiku dita ano ewo mamu owura Alote Jacob na oye kane okunini ewo Endi Samonyoko mu kwa baba ka ni pen enese Endi Samonyoko no wo mwa ne nkrofo a ama sese Ghana fo ntumi ngi 11 ntum wo mwa na aye sama Ghana fo adwa si wanta wo ho no health practitioner wa ben pa ewo apomdinsem wo de atudwa se asofo no enya no kreda so betumi de mpaibo atu HIV AIDS ase to so wo mun jai sade na omoye no Cape Coast South NPP Women's Organizer Mamisu afre NPP amonyoko no party man na say wo mun kambom no munya dwuma na emumpi said be a break the 8 no betumi abum fofofo Professor Kofi Ajekum nso abuso mampani na nadodan kwakufa do say so far so good sports for bese oti agenda 111 no say hemfa pa na Ghana yakwa koduru akeka no krobomafo beka ya na edansi won mo ebra afi baako emno chian wo mu nkomu school no mtenta abu mu oman nankasa akobu ani akomu school enne na contractors eni mpenfo
ebe sheda ye official commissioner eno so ebe koso e wakeka no krobo Denchembo district Rainbow Trust Foundation any Book 8 International for afa enhuma ye kenkan akoma wanti presby any wanti Roman school say womonye na wo kenkan sa do ma no be wese e wo brofo kasemu no kra no ensanumfo nkabo mu kwa wo mamu Drunkers Association of Ghana wo ma frempinfo say wo montete ensabo so titu ne de onuma na wanyinya wanim no apete hine na sefo ne se ne boy de dodo eno nti wo wonte so ensam ne wei ena ofro bi na obete e wanmire ena mpo awiapem to bre akan kasemu eye bulletin headlines medindi kwaku anin kusi buadum adwuma